O te toe whatara pātu sa moe lau whapunga nei vaenga o le fiafi ina ua tolu suma minuti te aile te titi ale afa o le lima ia i mātou i California nei ia fai fo i lo leo fai ma fonta moni o le siufonga o le taia fou le ala leo o le siufonga o le taia fou malana tautua fai pea ia awala whapunga Samoa ia so te itasi o le vaiaso ua aulia mai manuia ia le aso lua o le vaiaso ia o le aso lona fā le aso lona fā feagai ma lenei tulalolangi o loo matou faapea ona nonofo mau ai na no pia ai ia tangata o lo tatou nuu o Samoa ia iai foi le talitonunga o lea ua o tatou agaʻi lava ina ua lea ua tatou faitau masina lea ua tatou le kuata muli o le tausaga apo i tolu favalu sululua tolu kuata o le tausaga taifā masina ia o lea ua afa le kuata muli lea ua toe lua masina ia ona mai alole o lenei tausaga i le faitauga o masina mai ia Januari, February, Mati, Aprila ia se o tatou o mai i le masina le faatafiti ia o lenei tausaga me le ia malo le folau malo le tauataʻi feʻau ma galuega malo le onusaʻi i le faigofie lenei lalolagi manei o laga tatou te ola ai ia e tatou te taufai faamalo a te faamalo mai o faamalo atu ioe ua foʻi le faigofie lenei soifuaga ma le ola o loo soifua ia ma o ola ai tele le mau mea tatou te ui ai le gata o faafitauli o le tagata lava ia o faafitauli i totonu o mea o loo affiliate ai ma loo asosi ai ia ele asa nei mea lea o tatou vaavaai e oo ai totonu o tumutumuga o mea totonu o lo tatou malo o totonu o matagaluega i totonu o falefaigaluega o totonu o mea nei o aiga ia o mo mea o faigauō o totonu o ekalesia ma aulotu e lē asa le faiva e lē asa lava ia mo mea o fefuli tuaʻiga ma felā mataʻi ona isia le aga foi o te fai atu e oo i lotu o papalagi ma mea uma ia feʻeseʻeseaʻiga ia tulaga a le o tagata lotu o luga o le poa te ale lotu ia ua tau faapena le ekalesia palagi ua leva na matou lolotu ai ia e fai ana ua faaigoina o le lotu o le ekalesia lo taʻiti palagi ia le vaega le o le UCC ua fai tatou valaʻu faapena ioe ia o i lai Long Beach sa iai sa tau iai foʻi le vaaiga na i luga o tagata e pei o latou feʻeseʻeseaʻiga mo mea o saʻiliga o tofi o le aulotu ia o nou tau faalogologo e temina ia e tatele o manino ua lo foʻi palagi foʻi latou ese foʻi le latou faitua ia ma le very confidential ia latou me fai i le pila o tatou Samoa io tate vaai atu ai io pei faapena a o le e alaina ou tau talatalatu mea ia o le natura o le soifuaga ma mea na tatou fananau mai ma tatou mea na e soifua mai ma oe ma ogola mai ma ui o lea ia o lea ua matanupuni sa mai matou fafu ioe i o lona uiga o le taimi foʻi o le ua tagi alisi taimi o le afiafi ia ma kaisi tatou afiafi o le ua paʻo mai le logo faigalotu
Tatou te oli oli, tatou te whawhetai, a Yesu le keriso, le ola e olai. Nei mau le mita mita, I mea whale aunga, tau lava o keriso na, fio mai lunga. Ne I mau le mita mita I mea whaale aonga tau lava o keriso na fio mai lunga. Ia fiu ai le loto I anga masesei, ia ngalo I manatu le la lo langi nei. Ai oli oli pea, I le alofa mai oie, su le keriso le ola e ola. Ai ne I mau le mita mita I mea whaale aonga tau lava o keriso na fio mai lunga. Ia ua lava tau lava o lo satou o whawhataitele tamā I lo alofa maloanga lelei. Mai a fo'i ma taitai mailo mātou ola ua atu le lā ma tau atu lama sa mātou o iai le nei tūlalolangi. A o ua ia o lo alofa sufi ia le tau ia malama o lo mātou ola ua mātou sapi I o lau fuafuanga. Whaftai mo nei aso. Whapopo I aso o lo mātou ola. Ma lo pule whaftai alofa. Whaftai lo whasoso mai o le ea mātou te mana waina I aso te itasi o le vai aso. O lau whasoa I ala I mea ai tausi lo mātou ola I la le tino. O le vai inu ia maleanga o lei. Fale o ka avale o mea uma ua mātou maua o kuke o lava lava. Ai mese manuia o le nei atunu ua o mātou manuia. Pafo ia tu le vi inga lava ia te oeto. Ia fufi au mga ruenga masani o le mātou tautua au auna I o mātou tan. Ia ela fu ia pata leo ua o karanoa tuai o le tatalo tamai. Paia sia o ngā. Ia o ngā ia mātou pai mai upure pesu. Ua lava ni o mātou mita I se mea pesu. Ai tau lava o lo sa tau mita ai li tangata ua taritonu. Ia ma whamoe moe ma whatuatua I ateo. O lo sa tau o mātou kira lai. Talo tamai tātou malau o fio le nei asu. Ia tautua ma au nanga. Ia whafonga anga samo. Pamangalo I mātou. Ia mātou kere ma le tonu ai lo tātou wātea mai. I lo suafa Yesu ua ole mawala awa. Ia orina uma tātou afiafi. Ia ole teimi fo I ole tātou tautua ma le au nanga masani. Ia awa se tautua re si fonga o le tai a fo. Ia e ala I lana porkalame ua ta ua ole lupe whalele. Mana ia nei aso ia I mātou, pena o whai atu, vai aso nei na sui ele taimi lua nei aso taru na sui le taimi ia I mātou, I California nei, ma America nei, I le daylight saving, pei o tūranga whapena. Wa tasi le mea na tū mai ia, le tarpipi sui. Me le tasi le vaenga, pei o leo whaale longa ona ua toe, o mai ale fasto e whaafo I le mena iai.
ai tasi le nei vaenga tele na sui na whaopopo e le HRPP ia latu sui ngā mea ia na saua. O le daylight savings, o le temi o le swinga o le tau, ma le taimi o le swinga o le taimi. Ioe, ia, o le o toe mawhai o na suia le aso la uta tie le aso, o le taimi. O le taimi pina whai wha seasonal, ioe, weather, pina kau whape ngā pina tau muli ia, tuna whai i temi o le tau marudu, i temi whapengoto ai le la, ma ioe. O te whai atu fo i o ne mālia i o nei mea. Ioe, ai whaktai ia i whatuatua i le atu sawa, i rau toi sawa toi fo i le mea nei ai. E lote fua. E lote fua. O ma le leina whatulanga e le atua lana lalolangi. Le vaenga o le lalolangi, le vaenga o le lalolangi, o i le Pasifika. O le tau, the weather in the south, the whole South Pacific's nice and warm. Ta o le tropical weather. Ili o se South Pacific e a foi. E winter, ma e se spring, e se fall, e se big time. Ia. O le ala vale mea o le a whai atu i whapena, tatu daylight savings. A le lango tasi o mata tō matunu o le Pasifika. No fatu foi e se a mea na tau tatai tātou iai. O le mea fo le pe e le sa o le pepa. Ale tasi tātale na iutu ale NUS na whanongonga langa pepa ntusi. O le upu le o le fia, whai a. Po le ase le leo se upu, e te whaapopolo i ele whai a. Sui lo le winga. Ioe. Sui, e maria e whamatalanga fu o le ngā mea. Ai peo tau whapena, ia o sui atu, o sui ngā mena iai. Ia ta whawhitai ata ita i le toe tula i mai le fast. Ia tasi e mea ana na watau na fo i mai loa na mai loa sui. Ia la utatu toe fo i eisa moa i le momori o tamaitia o ngai tai au o malamalama. Wa tasi na men complain e tangata sa mo ia sui. O le tutu o tamaiti i lumara wala, whatali pasi i o mai iau. I le pongi sa i le tai. Ia e ono tutupu ai ni whaala velave mani me whape. Isia, nga whako sui le taimi. No fo sui le taimi. Ioe, petai, ia. O le nā. O le lau e mato, nei rau sui mato taimi. Toi ngā style o le lena mana o ia le HRPP e style le whapea. Le tatu stampa tatu tama ia tunu. I style whapea pe i le taimi o le winter, i le taimi o le summer, i le taimi sui, i le taimi po vavea, i le taimi e tuaina po. Anyway, ia me silia o te whapo isi o tātou atnu i le mea se manu tātou. Ewe, e ta ia tu. Ona o lea, o le tau mawhai o le tangata su elo na lanu. Ewe, anyway, na o lefto o matatua fiafi. E i o pai i le vaenga o le lupe whaalele malona winga. Te le uloi a te oe po e manatua le upu le mele ta o le ala i, le whaingoa ta mafusi fo ali. O le ali. Tasi lea mea ai longa o tue whaonga ina e le atunu u te mine nei. O le ali o le mea fule le whau le la au. O le si tasi a le onga la au e tai le ali e listo ina. O le si ali e whaile la au whaalava i on whaile o vai lalo. O le winga la o lok tala. No tango waso lai titi. No tango o whata i tai no alunga i le ali a lau tue ina. Tua i o uofo a fwilele. Pe whawhewhea o na comfortable le tue ina. Ilana ta oto le ali le sole. E whai o ki ngā o mea i o lo tauru, mea au kawha a kakarianga fo, tra o toinu. E matua le, o lo winga la o tala. O netanga tana whausia i lona la topo i weitimi, ma sani ia o le ali, la lau whapalangi le ali. Sani a. Ia pen whaitatu whangaina o sia, pise wooden pillow,
ia pe tangoni su se fa palingi fa fengo fie ai ono tatu mana io e mali e fole le tatu vava ai tuto ai ile fai i to inga unga tupulanga ile fai unga tupulanga ma me o no fomo ta oto e lunga e se la to ina fo le ale me malila le mele le lau papa le mele ta oto e uri ya fo le o masani le meta oto e lunga ia ao nei to ina ia ai le fo tasi la sole e le fo tasi fa i fo yo le matuto ina ai le unga tasi o mato ina le matunu ile na vai te to futo ina oto ina ni ele ta oto ni alunga io e o ke mi le po ke mi la mo le po e ki nga fa ia ku fola ku fala ma watu alunga bua to alunga ka ke la kuwa ave se la alunga ala io ala e foi ala e alunga le ali pe o ngai me e reflect e lo ta ma fau mo ta ma fau langa la le o matua le o wono sfulu lima on su fanga lon su lima ana utango pata ta ina ta otto le ali lea ilo te mile titia e por se fulu su tasi sfulu io te mina o le ono fitu malu te mina e fa io e fa pe ala ka ko inga foi io mai ku io vai ta sila na me o te le ngalo ia te ulma tutu ina se ilonga ua moele le to ina tu inga ona vai ia foto ata be se rola ia ai fa longo mai la to ina folele kui ua fa no mai pu ua ka kuli moe we make kala ngo ma se si ai lo mia pe ia ka ke ia le lave le ai ka tau de ai lo to fata mane ai ta tele la to ina io fe ko lo mai ali le le mo ia lo tala o mo me o tala me la ia ta o real talk le ti tala no to ele oni tala foi ele oni tala fatu io pe o temi ta otto lo e val au me lo to ina mai sele se me lo ali io te lo rola io le meso o male ali le o le otto e lo mi vai tu i vai ia e laki ala le vala me ale ko lua ma to le vala au mai langa o kai yo mena mo ka ke lo mi le si fule le kala ngo ia ma ka ke lo mi ka ko kuli mo ka ke ia le kau le ai kai ai nga ka ma se ia nga ise le mali o ko ia ai afu ana na yo di fo i nga vai te mi ia e ki nga ngi me ki nga ia ngo ka o ngo ale malomi e lo le fo ila ta lomi fa di e lo le ala ka lomi ia o le kaimila nga wale ya aro ai ka welo ma ali kamala papa kamala aule arunga ko inga ne lunga lo tala o tele o loa i nei ona po o tele o loa i nei ona po to ia ni wooden pillow vale tasia pawana me ta parangi te tele po le wooden ole alunga e fela papa e fela e matua i te ata fulele te offo le ili mawhai sole o ka ngofongi mo kaka oko i runga le ati o pa pia sole pia whawhianga whai urungi ka sole le malo whea ngai ma mea ia ele mvai o alunga ai sole se longa o se me fule ka ke alu ka alu malanga i se mea po runga le vaa po le lava mea ka oko i alunga le ako le anu alunga ai o le mea fule le o to relax o le ai si me ko anga ka oko i fo kwa le comfortable ale me ila ta oto io e se le mali o le o lo grandfather ai o mai i lo tama mo i na e o mai tupulanga na o le ai o lo grandfather lea o te tala noa tuai tama o lo tina io to ina na fofo ina lo
ai o mai luma le laina o lo tina ma tamana o lo mai wala tu le whanganga mele wala tu le whangainga le ali o lona winga pe o le me pe fōringa mai fight generation le mea pe fai tu pulanga le mea sori e mali e sori a o loanga foi la e o mai lo tamama lo tina wala tu le fea le mea lea wala tu le wa alunga malu foi wa alunga ia pe pilo si to te whangai o kama lai kua ia ka fio lai our great grandparents po le hale ko inga leu te tala no o grandparents na o wola mai ai ele alunga si alunga alunga le lo matu au le toi ina la vai o le ali asole wow po ele faidunga nga pe wa sui le swinga o foi la na fa pele la ko inga lo grandfather fa pele ni la ka iker ko inga lo mingo nga vai fu ima ka ke lo la fa ke me lo fa pele ke ka ke lo la le ai ka ke fa ai tu lo wai ta fu le ya na la e fa se ngi ma tu pe li si ko fa ma tu ya lu de pese fu le la tunga uta to mai pe fa o le pe aro to mai pe o le fo pese ana lo miai ma tu ye vai o nei to ina mai lo ma tu o le si me mali e to tau ye lo ma fo fa mana tu foi sa mo aso ia o tatu Wano no mau e mi sela yeso ai to fama to na mau e teni tasi on matu ai to tau rol matu ka inga mu ke le ya power me ngal maku ka ko ngot ka inga ya yo no che ai to na matu mi sela o le simea sa mo e mali e tau ia ma fofau te mi furi le pe ni fa ma i manava vai te na fa inu tatu vai anu fe yeso se ia ru se fai fara pe o le vu atole lu aso le fa yesa ta fe au mamau tu ro a tu ta fa pe a furi lu ta fa mai e te lo ele massa ni ele o lo isi o tatu i va o le matonu la le mafau nei lo matutua nei ai vai mai apu ka foringa mai fe tasia tala lo matua wa faisa fe le me i rongi ai ma mauro manava o la me o fo ia me ia fa pena i o ke fa pelo matua ia kamo e ile la inga le tuli le sama siti tamo ile inga le amela ko pamu le pamu vo le mo mono ia taita ke rola le mali o le e mo mongo ro ka manga ko kong ka ke fa longo tu le watu ro tamana pi ka ke relieve pi se me pone le o release tu se i fatu foi i fa nei na te mia aka la kungira le a inga le auto so foi melo tina fa mo mo le ai pe watu to pa mo si i pa mo i so ke le ma ia pe si foi o ka ikale mai e la kula la inga na fa perta la lo motu tuli como era va kwere si inga na ko ki so o ringu o fer wa de pamula ia a mai ala ka manga momongo ko riska mai kiki ke fa vo ia na mai na pa ngai si inga le ai ko sa or kama ia sa or kama nga momongo ia ka ika ia ai ka kere no point si amor ka mi ki la inga sene ka ke ngofo mota ma fau ia te lino pe ai si amor ka mi ki nga ai adu sa pe lo no su li mato sa 65 years old ele ngalo le nga fa tai le tua ma le tau singa ro soifua ma le tatu
te mo e fai tu ya ita sila moto ana ku ya ita te mo ia tu dilan tamba me e foi nga ba ko ai ngara le o tametio la tu ai ngara mama ya haru ro tametio kai kala le ma anu mau me por long ko lo fa nga mau me pamu tasia de pamu de fa ka mi lo tu e ami solo i kama foi le peixe sio ki vai foi Yena ka mai whanga aunga na sere. Ia mai lola ia. Aka ke wha akura me vunele. Ka ke wha aronga kua ua wha akua. Kua whai e pasi mori po nele fufuru ma. Ele ngalu sere. Ele taura ilo ta mafau. Ele taura ilo ta mafau. Pawaro ta mafau. Mawara me trite ka ika ua lua toru waso ele i whai se tapi au fulia. Ia wana ana sau e tutonu tamanga e sau tutonu lo ta ta whaalongo tura ngongolo lo tamana walu watu ai whafole nako e whafole leanga fole e tau masiota tina silo matua whaila what a life what a life ia ona tu foilon menga ia ta farum fe melong ala ia ave furu falim ko fa foi pa mula ia e se ma dia ole ese malava le fausanga na tato ui mai ai. Ai po le le to inga fausanga na tato ui mai ai. Ana whapea ele i le lenga teke ina tato. E longo tato pene. Patu leua te alo o langa ma le mea le te a ma le selau afor selau tau sanga. Ne ua tua ono going on to 65 years old. So to fai e te reflect ia lo langa i tua. E fa fenta pena mai. Io le lofo le tua. Le lofo le tua na tausi ai tatu. Wa afua i si tangata le to atele tangata o mari liu tatu. Tele tangata la iti mau ia taita. Iti mau ia joe. Wow. Wow. Au le ngana whaftai le tua samo. Le winga na le alenga to reflect mea ia. Pe whawhewhea na tausi mai oe maha. Me fuina alenga e whanongo o pese tua le tatou a fiafi. Ioe. Pe tae au, pe a fiafi. Ioe. Ioe. E le mwhai o na ngalo ia mea ia. Leanga isa, o le tāpe nanga leo tatou ia whai tatou ia malupe whaalele e whaawau to continue the legacy of our families, of our parents, of our great parents, great grandparents. Nang o winga leo langa, e whaawawina. Mea fuina le tāu o mei o ngafa o ainga. Mea lea lei o na tau i le ngana e pelu le mea o le tangata e pā. O le tangata ua le mwhai o na whaawawina. Ioe. O le tāua i o mo le mea o le reproduction. O le tangata e whanau, o le tangata e whaawawina, le legacy. Not only the family, the legacy of the family, the surname, but the world. O le whaamoe o le lalolangi. Ia tupu la ia. E le whananau ro le lalolangi. Na le sa orola ia le o le tala ale angeru le na fa ia Iakopo. Te le to ingoa oe ia Iakopo ai o le a ingoa oe ia Israel.
whananau lau whananau e pio to telo fitu le langi ma le one le sami. A oe apera amo ma le whenga inga e manuia i ati oe atu uma o le lalwati. So e tā ua ia. Awe ia o le toe tātou toe no nofo ma tātou toe matamata i le creation le fuafuanga. Ioe. Tātou sila to toa foi. Ai o le mea lea na fuafua ia le mea o le usita ia le tangata. Ai sea, ina ia tupu le mea lea. O lea. O le oti o le tangata. Leanga ana le oti. O te loa le oti ai a le mea le te loa le whamawhami o le oti o le nganga. I le tala le kinese. Awa a sila to toa sa moa. Ana le feoti le lalolangi. Na titilo la ia to elau. Titilo la ia niwe. Titilo ia tatou sa moa. O le ale situation o ia tatou sa moa. Pe ana le feoti le lalolangi. O lea. It makes sense le afo. Le tumo tangata tonu stama ilau ele lo sa moa. It makes sense. Na titilo la ia lo loto i o tatou faitau masa ili le tuspaia. Dava aile ia ye famtala uma mai na. Ana le oti le wo tangata. Ana le anga sala le wo tangata. Le ala u tatou manatua fo le fapesol. Ana le anga sala la ia te tatou te va ai fa le mafofo ia. Pe ana le o mai le oti. O lo no vinga. Tatou te otia. A io tatou talia le taimi o le mele langa o le saiko le tau te vavai ai. E te o tiatu. Ai whanau mai. Ma o tiatu. That's the reality. That's a life cycle o tangata. Langa an whapena le whanau mai, e le si oti. Lan me tau te vai ai samo. A le usavali le luafe, savali le afe, fears into the loi ai samo. O le alto inga va inga ta ia ta ia sa tu sa mo wa pi tau te le tu ai fu la ia tu nu la tia na le reproduce ai le ai se afu ele se o tia ia le na o me ta tu te va ai ta tu sa ili ai e fe soa tele e ta ua lo tatu mana tua reflect to our beginning. Without that mindset, we can go back and dwell in our past. Ele sao, ele fitau ia ina. Na ono tatu manatua e whainwhalea onga ia tatu e te pena e te minei. Ai tatu te le to e dwell like. No way. Ele mawhain tatu o e tatu te tue ola tu ngā mea lea whatau se pamu whapena pe tu ngā mea lea. Back then, that was fair enough at the time. Ma mea tatou maua. Ma lea tama mai o po mai. A te sila fia voi la ia nei to ina mane lo matutua. Ia o le tama o pa o mango. Ia o le fofo le lau fia. O nai tau rasia i ana manuia ia mai i tatu atu. Le tatu te taua o mai Samoa. Ia o na. Tatu te whawhitai i le atua e reflect tai te tangata ia. Te no whama e tiro o i lau whana. Te no whama e wa i ei whapesori. Wa laki anita maiti. Timing is very important. Timing is very important. Le mwhailan tatu complain whapea o tamiti a me wama. We should be thankful le taimi. O le taimi o tatu maua fo i tatu le nā taimi ia. Pau fo le taimi ni tatu whananaua e tatu. E le tatu whawhitai i le tua. Wa a fua fo i la tatu i ona tua tatu. I hoe. I o le nā. Wa ai nei lo mato nuu back in the 60s, i le taimi, le enu se fale apana o faleo, le nuu,
Io so inano te lo ai le na ni talandon mer development la tinai ili fa penta tu na no follow tanga ta mo le island of Samoa tatu vai lo tu effort iota le ai na slowly develop mai na yo tatu tua slowly develop mai yo atina little by little melanda le au ngai lon tatu o ma temine tatu tu rom fai mai se me no mai tatu na o tele to inga leo le na pi amana tua te mi tua nai na fai mai le pi se ele ai o le taimi o le fuata malona lo ta fie lo alto ina na mo fai le Wai le ata mamai o tangata. Wai le ata mamai o ina. A me tonu o tangata na whai rupu lea. O te le loa. Pino nei loa whapalangi o teine. Pino nei loa whapalangi o curl. O whapalangi o teine. O curl. Whai atu e fo i le mea o le swinga. Awa a fua la i le upu lea. Ua mau tua tele. Mau tua tele. Ioi. Ia a fuala ile le lo fa palangi o mei le ai ni fale au a tova aila ile ata mai fa le tua na fa wele upulea o le upu o le low malona fuata e fua i meo lea nature natura o le va ai fa le natura o le ala luinga le mena ala nga upu po moanga ngana mele ta o le moanga ngana o le ngana mua o na mua to ngana lena a mate tangata ia se vai ile fala la fua le la au mua ngana le ioni to ina ia ai o latu mafofonga ma le ata mai fa le tua na latu fafatu nai upu ne yo mua ngana fa Samoa ile si o manga le nature le natura o mea na tatu whana nau mai matatu. O mea na tatu whana nau wa e tatu whana nau i fole lalo langi nei. Wa tu tupu la au o mea o le natura. Io na whaturo le ia i to ina ia mea nei. O le lomaro na fuata. Ai le si. Anyway, tala nau le lupe whalele. O vaenga na o lupe whalele ia e amatel ia tuai le tatu por kalame ina ua tatu tue tu ma tepa le to io tu ma tatu tue tepa le ata ia ma tatu tue va ai awa tatu tele i whana na ua ilo tatu fetolofi ia wa fuila tire unopo la tali e mai ia le matu aina Ua lela la fai fai fa lo ko men la tu te fa lo ina la tala lela fai tu o lo ngao le tono matu ai te mi o le titi e ngao ya o te lo pala le winga ina o salo po ua sa va vale fa lima ono fitu wano to e mala malama i foa au fai mai si utina ia te fai se o te ke po le foi pelo umana tala o lo ngao le o le mama maalili Ika ngila o ka saungi o ka onga o ka laku po le asa ka me fai fai me a oanga e la me mama maalili le fai fai ngā mako ai pe o lo ngao le tu tono le mato ai ili msore ki o kai fa makala me si o kinga siro matua i ole na o le mix ya le fai maria ia po le ase me ia ai pa le furuani fo lo mtu ia mana tu foi naso sori ia o to e malama e ni o to matu o va besori ia ka ko ia fa pena to ia fa pena winga na por kala me lupe fa le reflect to remember our past doesn't mean we go back and dwell in our past we just remember to develop today it develop right tatu le now e prepare ai tatu
for tomorrow. Ia, o le tatou proclamena o le lupe whaalele i lona tau amatamataina. Ia le tatou paanga masani o le nei aso ia e le teimi ia o no mai fu le ora tamaitai o moa whanua ia e mate whaaua watu le tatou. Io i le se mea fu i whaia na yo se pixman matu ainga whaia la tu ai le se mea la ura mai fu tina o tamaitia tia ure na mea io ia ona tatu o mai lola ia le nisi o tatu sa o afia i mea whaatau le lea au manga a o iai lo tama i le li o amatai o lo whale a onga lea na soso ai i o matua mai lo ai le vāwhea malo whata i o pio no o whata le si tangata to o lea korseta tasi ni tangata a o ina le lei tangata ta mai o le tatu sa ta tau na e nofo sa mo te run le tu malori i whata korseta i a pauri me te lo se vana o le whata mai to ina i fefo i a whenga o te sau i le usapi le ko se whaila u i o na te sila fia o te sau o whainga luenga i fiti i a le sunga ia whata o lo whainga luenga i le sa o ngai fu le usapi umat le usapi whainga luenga le spec self-specific la fu whau mingo le spec whata o sa o le nāra mele sa ngā rue tonu fiti i o pio i nā na mawaise ma mawhatanga ia e se foi la pa anga le li o whata sa iai fiti te mina sale o te pole o te leta o teimi talavou i se tangata tau tala telefoni ia le nā ai i ere te tonunga Samoa o te taritonu o sa o fuafuanga na tala noi na i e whainga ele Minister tupe le isiu lea o mo meo tu ngata avale ma meo soro ta avale ma fuafuanga o mafua ai ona langa manatu ma pa i mai lo i le official leo ia ma whapea loa ia le official leo na tauto ia i oe i le ave selo tatou lango i alo ma tama whanau Samoa ai le ava ele tatu ele ai ma se mele ngai le o matua i tumu ia pia tumu sav langa fai mai le como si leo o le whauinga ina le na o le mele le parade back in 1961 ia o fia onos furu mon tupu tau sanga o le latu whauinga ina o le parade o le savali o le solo Tio le lapi o matemini piranga le o esena temi esenti ruita vale ai le leia le solo savali ele ai esi vanga na o femi taitele im faleanga face riot io al fa moi ar le sol ola savali tua i savali mai mulinu o tumu le taulanga no nga faina avela fu a langa mai val au io ai wala na le o se mele io Lana le o se melia. Ona ua whemitai te le tamiti. Lea la o whemitai tamiti tala vou o tatou ai a fia ato ai le mea atoa. Lea ua peua foni mai ai a whalongolongo mai mātu o tamiti e representinga tatou atu. Whamatala i auto walo. Whamatala i auto walo inane i oe whai ei vai. O tō atunu. Fai ai o tō atunu o Samoa, o le atunu o le taupu lea tangata pe a o ina langolango mai o tō. Lea la o sui, lea la le toi o whio in tāwali, langa e whemi tai te le tamaiti. Mea na a wharongono, nanga o tupu langa la iti le tupon me lea. Ioi, o le tupu langa la iti whemi tai te le ni tamaiti. Lea la ua a whiai whapea mai loa ma le komisina,
No more permit mo uto. No more permit. Ele aru rota malo matua e amola na fu ama yo e. Mo me wa va no e le lo na fa tau wina. Le fa tau wina. Ia le la wa afia matua ya. Mana isi tangata na o fifi le mua na tu tavali. Iyo e. Ia fatalo fatu ia lima poa Timoteo va lotu levi ma iyo e fatalo fatu fo ia Amelia Famoana fatalo fatu fo ia confused chef hat. Iyo ua o sau le upura le chef. Mantua sialo le tunu pe mo le ngor tangata o Henry Onesemo. Peo se tangata i mua Samoa lea ua maua sona vanoa ini rewards maua lulunga i mo me tau kuka, me tau chef. I me tau o lea la whapea o le a foi. Fele nukna e ave iei. Manila e po fele nukna e ave iei. Nai la ave iei e mauailo na whailonga maua lunga i me tau kuka. O le tangata ingoa i Henry Onesemo. Asa o mai au se sipa pese. Ai alu la whenu Manila. Le ai. O fele ngori. Italia. Italy. O Italia. Le nuku, se nuku o tono Italia. Le na olo iai ia mawaile avanoa ia o siafo ili. Talofa kota malo le fra manuia talofa yo e. Watali malo le fina wina. O nei mea malo le ia le uso ia. Ili o mau ia kota ia piolona suafana o lo o lau lo ai le lana pokalame. Ia o tato tiu tene ma tato faiva. Tato tam failava ina ia tatu lango ina le fainga malo ina ia ai malia io nei mea pe io le o fa ilonga ila le o fa sala lau e lango ina le malo wa ese foi le o fa sala lau e lango ina ia le la foi tu ia le lau vai tu tama mas ma fa so ma fu ma ina i Malaysia ia o nai o su mane o lo matu faiva o lo matu faile faiva ia o le tam fai not so much o lo matu le puipuia ele fena matu puipuia ai matu te lango ina mo matu tam fai to protect i tu langa foi o le winga tau whaaleanga ia mamea o lo tu la i mai i le taimile nei. Ia whafte o leo o vai atu le auso, ia o lo vai o na mafto mai tatu por kalame le nei aso, ia masmat whasoa, ia whape foi le li o mau, ia pokota, ia se temi foi, whanongo atu, ia malanga atu, ia uto foi, lauto foi pito la au, ma wana, ia o le leo pe o leo o le li o mase pe tautua mai nai pea. Pe voi masina mena te tautua mai ai. Malaysia, ia mamau. Ia o siri o mau, ia o totono le tatu atunu. Ia mau vai tu titi ata e o sisi na. Ia o au nei manisi to fia matu nei. O au nei ia o siri i o mailunga i ta. Ia sua. Ia masiri o tulepa mai lo senieko. Ia masiri i tu se to fa matu nei i Amerika. Ia masiri o tapuala. To fa i matou o loo matou galu lue lango ia le faiga malo ia ma le anoano o i matou ia mai Australia i se alii o tourist Samoa ia masi oi foʻi i se aliina mai nai Australia ma nisi mai New Zealand
Io sili o peseta o si tautaiae ia o sili o savea ia ma tamo manatu lelei io to tele matu o langolangoina le malo ai le e a foi ele te io matu manatu isia langa ia le tau o faiva nei matu te ngaru e ele o tu mamaina fo ile la foi vaenga ia le meole o tasile me tatu te lo swing o so fuanga maleola io e o tatu loi o aso na temi o sto ino o tupua sto ino tamasese o sto ino tofilau o sto ino vaai o le temi o le meole newspaper na le newspaper o le temi nei io le tatu social media temi pe o tala le ele upu fo le fa pe am ia io i vai o i latou e tau ave le tala le pe fa sino le au ave fe au na sava vali ta momoe wa temini wa lele le fe au le tala le so ale fe ave va afi te o le tala le samo io o temini io fe le ngato vale le vai o le minute tu por me i samo i America ma o samo to se meo le lalo o le ese sengala le o ila e fuele manatu ele mafai tau te fiu sa mo e tau mafai le mele o le hale mea fai titia le ngangana i lunga o penga te fai lang pau ale mea tatou te fai ai nana fa manatu ai e lang o tatou o tangata soifua ma tangata ola i le mafai e lisi tangata ola na vao ia se e vanga na ua maulia na tangata maloka fato a tau le langona le sele a se upu o le tatou whape atu iai le au to e whape ngana male o e sele o langa le tatu te iai o le o langa lea ma le vai tau le ni ma le fuata le utatou iai o le fuata o le faitalia o le tangata tatou te fiu e tau mawhai ioe tatou te avatua upu tau mo tau tuana le ngana tatou te fiu fo i whai ufu e masari e whape tatou malo whape tatou matua e loa le tama a le tangata i lana ngana. Peia o le pese i tangata ele i lava mafutanga ma matua. O isi fai tangata, na mafuta leleia ma matua. Mafuta leleia ma matua. Aya, o mtua ngaloa upo matua na avea. Pipi ia tulo ma mea ia, sa o loto e lo matangata i lunga le, o kasi le mafau-fau. I don't know if I, not tato wafo. There's nothing we can do about it. Nothing. Mo ia utala. E o te alofa fo i le fionga i le li pārnia. I lana tau mawhai mai. Ioi, o siana tau mawhai mai ina ia. Tatou ia langolango ina ia le fast. Se tau tuana, ma mare sau-sau. Ia whai lea ma lea tau tuana ngangan. O tova i o isni suina. E whati tele ina. Esia, o suinga leo le saiko le ta te olai. Ioi. To te wa aila le ai se pe mita le wa le whatangal pe mita. Ioi. Le ai se pe mita pa isi sa vali. Ta tilo fo iai. A le ai ni ta vale ia pia la le feo tatu vai tu tua oka ni sorta vale la fe mei. Ioi. Se tatu esia. O le saolotonga ua le tangata ma mea ua o mai ilo tātou foi vai tau. Ale maria ia. E pau ale me, when you grow up, ua avea o tangata matu. Lea lai mafuele vaenga le lau tala noa ma lau tala, e toi reflect ai. Na toi tilo lo le ia mea fai, a o e la titi. Pe whengo fiena e talia ina. Ioe, meo lea, apa pena e la titi na e malo vale, mi mita vale, fai mea leanga, fai mea valea. Ioe, tau vale ai matua, tau vale ai ainga. Ioe, e toi reflecting i la imena. E o le mea mo pangta. E o le mea pangta, fia se puto sanga una foto, te loa. E toi reflecta i mea na tupulona o langa. Nona i lola ia le soli.
What a life. Mea lana na fe mai ele tala le apostolo no bese. O aso o rai titi. Sa o fai ai mea tamiti. Ina ua o matua. Te ropa wala le vai fo mea ia. Pai pea. Se ia o ona e matua. E toi loa i fo mea na e faia. Matanga ia. E te toe mai fo. E te toe mane. Io hei. Wale mana ia. Io hei. E pau ana le vai fo o mea ia. Ao se upu o so tatou fai atu le atu fai seminar, fai mea lea. A fai ngaloma e Samoa. Ai filosofia tu Amerika. Filosofia e New Zealand. O le ngangana e watu o le matua le fatau ia. Pero winga na tala. Something that we cannot control. Io e. E le mawhau ia out of control mea ia. E le mwhai. A pau la vole mea o lea. O le a fo ile ta o le mawhau lo loto le tangata ia te ia la wha. Ma ia nai loai, na te loai. Ua te tau o nā ese ma mea whatamaiti. Ua te tau o nā ese ma mea whatamaiti. Ioe, whai tau si tusi resi taini. Whai tau le tusi wha au ruri lele. Tau mawesina mea ngai si taini. Ai lena ioe, masau atu ina o le pūpū e le ele. Ia matua i ngā ngana rana e le fia whaalongo iai ia se tangata soifua. Se fulurua masina talu ona whangasolo le campaign. Le campaign o ta ua o le say no to drugs. Ia po le ai i whala au whasaina. Ua whangasolo i savai le karesia me tutisi savai pa ia le tano le ia i le youth group o tano feme i tano le ia. Pia i fia i vai vasiuta. Ia ma le ano o a foi o nisi o lo la tau whaia ia mele tau whala au whasaina. E se fururua masina o lono winga o tau sanga atoa, leo whangasolo e por kala mele a leo lo tusa o le tala ai foi, a le komisina o lo ia lea foi le tau o la kamalena. Komisina langolang? Ia ma o lea so se fulu o le masina nei, le foi la ua ia whaalia, o le au mai ai loa tofie loa ia se wha masino ia se komisina. O te leo lo tamine pe tofie komisina tangata ru apply. Pena o la kamale le acting commissioner of police. Le te mili nei. Ia le li o afa masanga le a tau re taua afa masanga bla. E o ia le nai tatu te le lo ia pe fai te ua o fai ama komisina. O te lope to fia tangata o apply le taimile nei, ia pe o iai nisi o tau loa masira fia, e ono tūra i mai, ia e whai makomisina. Ala tau whanongo fisiarilia. Pe i tau mana, ia fo ilo na tūra i mai. Io e tūra i mai, ia wā o lesi siari o li o whatau malama. E pe o lona lava la ngona e tam whai na te to e fo i tonu o namtanga ruenga. E alu wha deputy, e alu wha assistant, ele o mana o le post lea, komisina. Ona o le maua tara noanga nei e whai mai ai, o le operation atoa, o mea tau leo, wha tino ino tangi mafuafuanga o lea mea, o lunga uma o le assistant commissioner. Lea le tau wha palangi o le deputy commissioner po le assistant. Io le na. E manatu la le li o whatau malama. O le post na e fiaru na iai. O le tangata le iai le autamaitai. Fio pali. Peo ina le fia se iai ia le sunga ia li o whatau malama au ava. Ia e tusa o le ma taranoanga mulia. Ia ma le uso lunga o telefoni. Na ufisiri iai. Pe apply e whamaile li. E le o so far ele o yelo na mafafu apply as a commissioner
ae o lo nau e fialu I lalo le afo I deputy ia so se mea te li tatu e pau ale mea lo tuli loa ia tula I mai ia ni department ale tatu atu nuu ia wha maoni o lato loto I le whainga malo fo ina ia maua se Samoa so longa lelei Ioe, wa o le mea le vava ai atu iai. Ia, le foi la ua au mai le tala le te vava ai atu ai. Le api e au mai whapea. Samoa Ministry of Foreign Affairs failed. Upuna au mai o le fail. Ioe. Le au mai le api o le heading le au mai Samoa Ministry of Foreign Affairs failed to notify the New Zealand government. Pai talamua. Tustusinga le li o patu a pulu landsport. Na o ai ma o faitau ai le article ato. Isi fa utala ai. Pe failed, pe ngalo o na fai le ngā ruenga fese o tai ale government of Samoa I le government to government fa ai loa ia New Zealand le si ngā mai waru atu ia mawhailoa I ai o a mea le whatautonga o a tu langa o le pāle mia o le sau e lei maua se fiso o ta inga Ioe they failed failed to notify o le upuna le au mai whawhewhea na fail I to inga mea nana apa e le emaili pe tango le telefoni po natu le vave o fiso o ta inga o nei o na pu ai fail lai le tumai tai o pese tā Ioe le CEO o le Foreign Affairs and Trade ma le a foi le ngore sivanga ma le CEO o le official le pania e whawhewhea na fail I ni tangata I le whaatino ina o lato tiute ma o lato whaifa ni mea o aso I e alu se masina o tau lafo se tusi o pe o mea na lea na matena o tartano tu tanga I swing o tengi temi nei a minute e whai se tala nei e loa me Samoa o le se kone atu poni me nei Amerika e loa me New Zealand Ioe e whawhewhea na fail I le official pale mia le tatu atnu I le notify inga po le whaalau ilo atu ia I New Zealand ma le official pale mia I New Zealand le singa mai watu Ioe ma pe o le mele whemele I le whionga le ni pale mia le ina si mai ia ma le full package that full package o ia o le pale mia o le atunu o Samoa ele ia si mai na o ia o se la uli le marito a mea umanai tu sapo lai ia I loa pe New Zealand ia le meole a se official note e mawhai o na whai mai le official pale mia I le official span mia ai o I tonu le mea le ai se notification e le notify inga e le official pale mia ia le official pale mia a New Zealand Ioe I tūlanga whapea o lea ia o le pale mia o Samoa le nā o loanga ia o le pale mia o Samoa le whatoa ono aso ona tō wele whemeri ono aso talu na uma le whatautonga a si mai lo le whionga le li pale mia so o mea umai tu sapo le lo me New Zealand but o lalo portfolios mga ruenga ma tiute ma favor tangata tu salava pe fa pe o lo me New Zealand o le pale mia ai te tau o na iai se whaalinga whapitoa I te tau o na whaalau I loa wai le te la tu si mai lua I mea o lea ua le whataunuinga e le official pale mia o na whai o la tu tiute ma whai e le e mtua mātanga lava Ioe ale la fodinga mai I tusinga ino whanu e pe ala o te metai o pestai ai le tusi lea o la tusi e le te tau na whai ni me tau official meetings
Te mana tua fo ila por kala me mo. O le fasa le vale e tau. Le mana fasa tu i mena. O le lo ma o tangata le mana tanga bisi. Le. Pese tu foi si le turisi. Ah. I lo tua le. Wa le mana tau fa malolo. Ina ua na o mata le leina ave i ai no tangoa le taimile na o neia ia le malanga ma sui parmia. Na tu o i tangata le camera. I le lo matua lea. Ma tene to lua. Te le lopo ai ten sa mopo o ni tene o sisiat nu a sa lato. No tilo le lato eye contact. I le lato facial expression. I le ni tangata lato te supportinga i le sui pale mia i lana saunoanga. I le teme o le saunoanga. A tu to e oni to e a foi. E to e mata le iai ma foringa fapen. A ole langona lava le o la por kalame mo na iai. O le fasa le vale atau. No tala no il melia. Sala por tau sanga i lua tau sanga taluai. Ioe. Ile tinale. Na fai atu lau tala le temi i le malanga naru i fu ina o mafia me. Ioe. A fape o mana tuanis. Le melia. O le malanga na o mafia me. Na o mata na o tilo a fo ia i on na fo linga. Te loa. A tanga le mata i mea ia. Na e loa le tangata e le o pau wal me la enjoy le trip. O so le no for first class. Ai le no for Portugal Hotel. Iyo. Por me na o misi me le no sa ta no New Zealand ai fu ai ma no for hotels no pe. Ya le aso ani aso no winga la ta ya stofia a New Zealand. Si ta tu vai la pe abatu pale mia in New Zealand. Il fono le o le a fai nei ta au. Le temi New Zealand. Si ta tu mata i tuinga. Pe fa pe ane ia le pale mia o Samo. Ia. Te i o mai nei New Zealand ia si vanga langa o le e mana mia. Al malia i o tala le pale mia. Io, it's the other way around. E le o le pale mia pe o de no fola o fa pe fatali o fono se tona i le fe met pale mia le ai. That's the other way around. O fa to no o e mai. So le winga i mea o mai. Na matua i pong i sa i tatu atu nu yaso temi fo i whainga marota mai. Matau dia. E tatu tele interest umai e mea o malanga ma mea o whaavao maro. Pi o tatu tu tia ia lato ni. E tatu tele ulo fo aua o i le taimi. I tapa taimi ta tau o na tu o tatu talinga. Langa tau a tele whiutanga inga nei. Ilea. Whiutanga inga whaavao maro. Langa e tatu tele ulo. Po o atua ni tangata negotiate se whaatongo Samo. A tatu tele ulo. Ioe. Langa le lafta tatu manino malama te e tā ua tele. O tatu muli ta ia o mea ia. Ioe. O le la auli la le mali atua. Ele o se tangata fuele le na te tā fiofia ni mea whaanunumi. O te lo tangata masani mo le transparency o mea. O le fui whanongono mai te ro fui langa fui o tangata ua o ina la i mea ia na o levane parmen tele me whanunumi na wa ai. Tele me whanunumi na ilo. Ai tasi le me o te talitonua. E te taito ina i lauri na marito. Aisia, na te uma whapea me se la na ke lo me se la ori e whapea ke koe whai mai lo whai atu. Ke toi whai mai lo whai atu. Ai le ai ma se mea na te ue whapea. Ai o le si le me ina i le lauri na marito. A wā ana iai. I o rina. Le ai ma se mea nga ke loa paua na tala foi le ia. A le sa iai le lauri na marito. A le sa iai ia. Ia i foi. Ia. A to fa me lan fa to fa nu ole ai fa ya fia me na sai fia me io e ta o tele ia na i mea ia
ele o fale o taua tele ia i tangata o le atu ia me fono tanga fa va malo ia se ia vanga na le vai temine se vanga na le vai temine o lea ua tupu pere malamalama ma ua amata ona tam fai transparency me ua le to yeni me confidential o tele o tau le yeni me confidential ni me tau na tia me la lea foi la ua ta ua tele me ele le foi le ua le o tangata i to inga fono ia tangata sila ia tangata le foi inga mai tasi tangata i lika au tai me le tau ele i o te me tau ina fora mai le tunu ai lika au mai me e me fai wana tatu wai o to inga tangata la ia tangata i o tatu le fai mai e to ina mo meu experts o to inga tangata la ia le tele na lika au mai ai me e le tau na tala noina o pape ona tatu ilo o to inga tangata la ia e mana e foi la si fono le fai mana e foi si me at par mira o fai te mine no foi pe o ro samo lava tangata na New Zealand io sabo ele valea ia le pale mia e fono ai ma ai no fono na o ia maro na tari o ia maro na fafine le pin family o po ore o stari mai tasi nei tau faleanga io ele valea le pale mia ore ano foi na o ia maro na tari maro na fafine ale fono ia ma se sui o le malo ni sila io tasi nei tangata silin tau faleanga o lo faia ia nei tu inga tu langa fa peni iva se fulu ma le valu afe tangata o lo tau mai tangata ta pao na fea Samoa ia uni ulai o tau sanga nei 98,000 tangata ta pao tourists a o le 5% o tangata they all from New Zealand they are New Zealanders pe o tele o tangata na fea ia Samoa o New Zealand Australia a o le mea moni la mai le tourist atoa ia o te loa o le tourist pito tele ala tu pen fa alu Samoa o le au Samoa tourists o le au tourist Samoa mana tua foi o tourist palangi ile o ni tangata fule le matua o se spenti mea a le tourist Samoa e anan fatu o te mine ia Samoa ia pela o le matu ainga le na nei falua na Samoa ile ila tu no fosona ainga io na tutongi na no foi tai le tau mesina tu la tu no fo le motonga falua io fai le me o le tavale fe alua tu don't fa pena fai fa pena le wingo lo tala o tourist Samoa ma te o tourist ta fa o palangi e o tu a le lato hotel la le va na le o tu a fe so fi pasi ave mo meu mata anga ta foto e fo ia i va tourist Samoa e o tu no for hotel o fai fa la vila na o tu ai Samoa io e pela ona ye tu langa le e te taufu ona va aile tatu nu ile tau o tourist Samoa ile tau o tangata ni o tatu atu nu o aso ia pe a watu o ta ainga ia so ia e no foi fale sai ia ele o ni sin hotel no foi o aso ni o le to e fa pena o to tele o ainga i watu ni o to no foi hotels ia na le o asia si ainga ia ma fa tau nuina ia le tulanga o lo ia i le taimile nei le ua fa no longo sa mo i le malilenga ia i le fo i le saunoanga ala fionga le li pa le mio le tunu le na me na e lango ai ia le fo ia le e lango ai ia le tanoanga le fono le visa i sa mo na fai na po i New Zealand
Ia, o le saunoanga le li palemia, ua ia fully support ia le vaenga fo'i o ngalue iai le fiunga ia anai afa anai ia ma i latou ua le fai mai te leulopo ia ia vise kota ai le mea na sen me tangata ia te au a mai la le mea lea avatu le seni mai fo'i ia ma vise kota a le fai mai ia tama o leo tana po ua sengi tangata i New Zealand le mea lea ono vise kota ia pe o winga na sa mo le atu ue ioi e leo te mau ai o mai tatou paanga fo'i o le nei afiafi o le ala ua whaafonga ma le atu nuku i le saunoanga le ala ua iai le saunoanga le li parimia o le taimi le nei i le o toe whaia na o se malo ni mea tasi le vaenga o le saunoanga e te tauna teu loto e loto taitai o le atu nuku. In other words, the government can't do everything by itself. The government of Samoa cannot do everything by herself. Le ana fai mai le palemia, na whionga le li palemia, o le taimi le nei, o le taimi e ngā lue whaatasi ai, o le malo, o le kalesia, tangata nuku o le matato. Tele saunoanga fo ia lea fo taitai o le atunu ue pe o le ua ataut e le tele o tangata. Ioe. Tasi la le saunoanga saunoa ia na pō e toe whaamatala mai o mea ia tu i le mele o lo tau whai ia le la fo i Samoa. Tau whai put together ia le government ia lana kabineta ma nga i mailo i whaamoe lea. O lana winga o le malo i le malo e whaingo fia i mea. A o le malo ai o Samoa, ia ngā lulu e whaatasi o le malo, o le kalesia, ma tangata nuku o Samoa. O na whaingo fia lole o ngā solid so se mea e tapena i airi tato e sao. Pretty nice. E se le sao. E se le manaia o le tala. Ia le la ua au mai le tala e lango ma losi ele ma lo Samoa. Le mele tanoina na po o le citizenship. No, not the citizenship. O le meo lea, o le visa. O le visa ia ta talanoina fo'i pe o lea ua na u wharangono fo'i le talanoanga a le anyway, te o pa e to si mesia. Asia ia langa le kele tu e lunga le ata lea. O tangata mai le malo tutuila manu au mai from American Samoa. Na pu e mai le lato wata i le fale la e no fuanele la aulia mai. Asiasi iai tangata mai tutuila manua mai American Samoa. E o e asi le pale mio Samoa. Ai lalo category, it's a different category. E iai tangata nei meo wafa whinga malo. E lalo o apa au le malo tele o America Samoa petai. Ua leva ai le tūlanga le vao Samoa tutuila manua. Ai whelelei ai New Zealand. No asi ia le pale mio Samoa. Le pu e meila tuata. Talo sia ia whai pia. Le ua atu tangata mai America Samoa. Ai le ioa ia le tangata li tuangai e taulangi le filemu. Ai musa whai me. Anyway, ia le utanu mai tatu malo o le nei fiafi. Ia. A fio mai ia.
lau fionga i le lupe whalele e kalesia nu mafioanga o ainga ia o le paanga masani le tatu totua mana unanga ia i lau whetalainga ma whanua e lau tō wha ma whanua lau tō wha pai machera ia o le tā tautua masani mana ia puro ia e whesusu ia iau ti whinga i aso ta itasi ia ai mana ia fo na sui e dewa ai tangata ia matu ia nei manoa e te sauno ia whawhiroa i Samoa o loo mafuta mai whanua ia o maua mai tula epa ia nangona lea nangona le whawhitai ia le lei whawhitai le nei tula ia e whatalo whatu i le mamalu o Samoa o lo tau maua mai ia le au nanga whai pea a le lupe whanele i o nisi foi e wala au mai ui o le siu whonga tae au fau lava lea i oi o lea lava ia wasui fo i le ngō le tātou po kalami whatalo whatu i susunga whawhiangainga mō lātou whatua lo whaiel ngā luenga o le tatalo mo i tātou uma i aso taitasi tinama tamama tutua i tatonu o ainga po o tatonu fo i maota ngase a li i matamaitai tula epa i ei nisi o whanau e whate ia i le weekend e atu whale o loa ai whapere tamaititi mami ore teine fo i lale le matamata so ai o tupai ia whatalo whatu fo i whanau witi whawhitai ia le lofa maleanga leo le tua wa tātou au lia mai lene i aso whaupopo i aso tātou wola ia mana ia le tau ia mātou i au kilani ia alo mai a whatalo whatu fo i lau songa tula epa ai wa lewa na e tū le foi le nei tae au ia o a foi ni o tonga whaupoponga meo tutupu ia ole ama whaina ta au ili ina ia awale whaafonga maua o le tātou atunu ia e mai se ai foi le fionga le tātou o le pāle mia masiona ainga a o iai pē New Zealand i sa ilinga o malo siltino talofa lava malo soifua maua malo whaptai malo soifua maua tupai ia na sina whasaonga le titiale o le siuponga o le tae au fou o le ngō le ala leo o le siuponga o le tae au fou o le tapu kalame alea ia o le lupe whalele ia malo whaptai wa ngal wa pa uya tula e pa fatalo fatu foi le susunga le whawhianga inga le na wala au mai e te au mai ia vau i savai Reverend Kilisi Masi ia whautai e sen whaingatanga sa ilio o lawa fionga tula e pa ua wala au mai e si whai whi au ia fatalo fatu foi e le whawhianga inga wa wala au mamau mai savai talo fai ole au na si o uso si o matu ainga o fai au matu ainga o lo fatuna paugia i tonu le fio anga o pau i savai talo sistemi ia na utang fai ia na po ia te utang fai ni sistemi pe mai ata po krame malo ia na maoso wa vanoi pale mia te rutu tala no o le taimi ani o e wana te ruina ili to musiru ava no niaso tula e pana tu va pe umata po kala melas tonai no o wasi asile ia a wa fatu mudia mai fo ile fale ile au fatau palolo ia wa fa ia lava le ori la to le name le na uma e la ngona vai ia o te tali tonu foi e leo asa le tele o asiasinga i lana fionga o ma wa tala to tele tangata o lo whapeana to ai atu i longa maota e asiasi a te ia o nisi foi o iaini me fia tala noa ai le fionga le li pale mia ia o le peana e sau noa i o lo taimi le nei ia e ma eu mato te whawhetaia le alofa maleanga leo le tua e se foi awala le CCS wa fawi mai le ngase le fionga le li pale mia wa mau wai nei taimi wha aulo mo mātou
Mau wai ni te whaalo mo mātou. Mātou te tua siasia tu iai, mātou te whaasoa, a batu fo iai ni o mātou mawhitianga, a batu iai ni whaale tonu, ai ma eu lea e tali malu mai lava le fionga le li pale mia. Tātou whai le mua, tātou whaiva, ia whapea na whamangalo, o le loto tele, a o le popole, tātou tatalo moni suinga. Ia, o tu ai ngai mau ai foi fale a onga foi nisi o mātou nisi foi e ale ita ma ai a tala noa ma whaasoa ma le fionga le li palimia e tu umalie e se tuani langona ti ngā ma le ita o iai malo ia si palimia li i o nai a tu foi abi tu ti ngā li ia o le ta uana i au malanga mai tuila Amerika Samoa. Na sia ia le o atu mamau ai tuila i lalo le whamalu o Amerika. O atu asi. A o le uri i ar tatu vanga na o le wha... Ia, o le mea ton wale nā le o te fia whaasoa atu ai. Ia, te isaunoi. A whai ua malanga mamau mai nisio. Ia, o tutuila ele e sau no pea la fionga le li palimia le mea lea. Ele ese tutuila ese tātou o le ainga tasi. O le ainga tasi. Ia tanga ifo iai. O le ua malanga mamau mai o tātou usopo ainga mai tutuila. Ai nisi o le vaenga whai a le HRPP o le wingo le tala. Ona o le palimia o Samoa a toa. Yes. E esa vaenga whai ia. Vaenga whai. Ele whaapea. E ese le HRPP, ese le lato palimia, ese le fast, ese se lato palimia. E pe o le tūlanga na whanua noa. La le me ua le oa i yasi la nasionga le li palimia. A tonu foi o se lato a singa i la nafionga. E manino ini vala o la whaapong sa tele i pea lato te lo taimi. Sa le leisi o le ia ta paia ne o le ua malama i rungalu le saunoanga le whiwandiri i le fono le visa le whaina po. Ia. Pele lope na mausu avano te whaono ai. Ia e te lea mea manei o lan saunoanga na u whaarongolongo i ai le tūplanga i le vao le malo. Ma whaalia ai lana support, fully support. Fully, e le i tō fiela na fionga e avea mapale mia. E lango pea le fionga ia le fionga fai pule at the time. Yes. Tunga laule maletua. E nate lango ina lava ni mau a noa mani mea lelei. A wale nofo leleia o tangata sa mo i te tono au te roa. E nate lango ina. Le foi lawa tu la i mai nei la le foi le Pacific Justice la lea o le foi le arrival la visa. Lango wholeheartedly lango ina le fionga le li palimia. E o foi la le tūlanga le sai ai le mau o le sitsini. Ia pangalia o le nā taimina o le tofi min stai a te ia. Ai e sa maua fo i ele langona whawhetai. I tamali fo i amai se fo i a le fionga ia anai, a whaanai. O ia fo i lea sa tū matila a wale le tūlanga o lea fo i o le tātou sitsini. Ia, sa moso o manoa po te awai le fon. Le ai tula epa, o wana po. O te taunu uma le fale wa te ale a fale ono. O le a ta ale fitu. Ai wha tumulia lo fale ana po. Whai asin wha tumulia lo fale ana po tangata whai mai. O le au wha tau palolo lava le nei le tele na o pisi ai. Ia. O le o tau mauara se tala o le whamoe na po i ingi unga le lei i ingi me ono tula i mai e afo benefit ai o tatu tangata? O tula e pa o
Ia ole moli maule na maila na fionga le li pale mia. Lango ina le li pale mia tau mawhainga a le fionga ia anae ma le lātou komiti. Ai pe foila na sau no le fionga le li pale mia. E ta tau lava, e moni o le walanga mea i lātou ia tau mawhainga. Ai o ala o mea te tau lava na awala atu i se talo sanga aloa ia a nga i le malo. Then ta pena mai leo le malo wa o mata upu nei e yailo na malo si anga i le va o le malo i le malo. Which is then o le manatua fo ila o le immigration ma le vaenga o le foreign affairs o le lalo mtanga venga le ale fionga le li pale mia. Ia o ila e tatau na tatala mai e lola e lela ta le no whanong te whape e to e fo i sa mo le malanga o na whape le o na lato tape na ina. Lato tape na ina mai le tustau sanga i le vā o le malo. Wa o i e whape o na strong ai le talo sanga ia mai te le power, the weight of the power between two government o inala i le tūlanga lea. Ia, o na o tau le na o whamawina sa whalongolongo i le saunoanga a le the former deputy prime minister le fionga ia Mr. Telefoni Wetzler. Le lana a mai e lana saunoanga na saunoa le fionga ia Misa. O le peo le langona whano noa. O nga e ono sfulu atu nuu to tono New Zealand. E leo i eise o lato wa fianga to inga mea lea. They, you know, it's new, arrive in New Zealand, it's visa free. Without any need of documentation. If a ole fo la wa mawai. Ole ai le fa poponga. Ole si atu nu e tasi. Ole nu ule o saina. China is about to be added to the list o nu'u onosfu. Ona atoa ila ia le onosfu tasi nu'u te tono New Zealand. And over 2.10 billion tangati tono New Zealand. Olela allowed to travel without the need of documentation na whaingo visa. Olala e fesilingia ila na fionga. Is it just? O sa ole nei tūlanga. Ia le whapea ila le fionga misa. He delivered a lecture in the Auckland University tausangalinte nei line. It's about the immigration that reflects la langa lecture lea in the current visa issue le tūlai mai nei. Ia olo whawhitai ia fo ila le fionga ia Mr. Telefoni. Ia le fionga ia anae malanga komiti. They're fighting o le tūlanga fo leo langa lecture it's for human rights. Pe fo la tūlanga len tūla i mai le citizenship a tātou i Samoa. Mo e sa whāna nau mai le tasiva loa whā, anga le tasiva whā walu. And he also mentioned, I love what an amazing victory ona lena wa mau el whamaniango siksenyo telo matua. O lela whapea ma le talo sanga le fionga ia Misa. I talo sanga mai le mamalu o le community a Samoa. Tātou tutu whatasi. Tuku whatasi o tau a ao mo tātou lima. E lango le petition lea. Lena le. We've got a few more days o le petition. E wha umanei la so fitu. Tusa o lea so whareile lea mātou. Wha umala so fitu o November le petition. Ia o lea la tarusanga mai lana fionga i o tātou tangata. E le mawhai o na mawhai nei mea pe a le mau le whai numero o tātou tangata tutu whatasi. Ia e mana ia i o le amai o le manatu o le fu tamali i wa leva tausanga o tautu o le tātou malo ai mai se ia vaenga le taimi o le tono o palemene al tātou atunu. E whai ala si o fo le mta upure na mawhanua. Saina. Io e. E ono se furu iai atunu. Ono tasi iai pea whau popo saina.
So far, it's only o New Zealand ia tu inga. ia o te tari tonu tu la epa. Ele pine o whaafofonga mai le fionga le ali I pāle mia. Mana tua fo ia o lewa tātou loa umalava o le aso tai au. O le whakatanga le fionga le ali pāle mia Samoa. Ma le pāle mia le malo o mātou New Zealand. Yeah, no doubt. O lo te le foi ni issues wa umana fa mawina le fionga le li pale mia e mawhaina fofola I le la fonotanga le a tai au. E anga foi la le mele. E tata vola I toi fa manatu le fionga li pale mia tatou a. Le lava e pi tau mangeso mai ale free visa foi le na saina tatou saina. Le ala tau le lo atu po fe uanga I na free visa. Tula epa wau e sele le lava lo o fatu tua man te tonu le fionga le li pale mia mana tapenanga. And no doubt, wa leva na o fo iei ni manatu le fionga le pale mia I tūlanga nei. Ia, tatu mena no fa pe aina mo se ro taimi. Ale la utam fa pe se voicemail. Po tau maua di tau I tea na por matanoanga mo me kau trades wa fa pe o fio le apo. Ale atonu e pa iai le mafu le afia mo le afo ile ngo le export authority fo le tatu le na fai masalo po to inga kis fa pena. Anyways, ita o to era stofi o mo ta o sto na. O te tari tonu wa pe no fai atu. Ese le lava lo fatu to le fionga le li pale mia. Maana ta penanga. Te le me o le o te pisa pia I tapu kalami. O te whaingoanga le fionga le li pale mia. E langa mea le lei. O e ti tilo uma. O awa e ngai whaalelei ai I o tātou tangata. O awa e ngai maua ai le lei o Samoa. O awa e ngai mwhai ei o na pui. O mea uma nei e le kawa uma le scope le fionga le li pale mia. And no doubt, e tātou te watu se whautuanga po se tualalo o lewa nei te tonu ana tā penanga. Mo fanua fa mo le al tapu kalami si mo le tua ia lango le fa mo dianga ala la toa I pufali chang so fu manuia la sunga tu la epa ai mesere to fa ia tu pai ai si fa manuia tu lava le so fu o si o tina ia la toa I fa nene tu puola li chang o le aso nei ua atoa I ai lo na ono sfu toru to sanga ia lo farta ma o le langi ia whaafualoa lo soifua I le tina a wale whianga iai o le tina ia manisi o fuanga e mesi alo whaanga mai I lau whanau no uli Amerika Samoa ia sa po e whale alili saina I whale ata mo taa ia whale lima ia manuia lo wono sfutu sanga ia te o le tina ia nei ti o mau te le luma e o mai nei whamanianga ia whamania tu le tina ia te oe ala latoa I pufa ia. Nei e whamanianga toi e lea tina ia. Maua pele soifua maua ia whapea foina turu I pele atua nisi tau sanga stele. Ia awa foi taimi o mawhitanga mwhanau mahainga. Ia o te tātou tartaruia le aso tai au. Io e. Tātou tartaruia ia le aso tai au. Ai, se I whaumatu pēr mtaupu ia na maile una e tapena mei. I tātou e tala noa I le mele nau so mai ni I le talamu. Le whapea mai o te le loa pe ngalo. Po le atu inga whaupunga e amitanu I e whasamu. Le fail, le whapea ua fail. Ele tatu official pale mie Samoa. Ona feso o ta mai official pale mie New Zealand. Fa fena tupu itu inga mea. Atono nau e whaita wane. Fa fena tupu itu inga mea. Tula epa. E ele tūlanga whaangangi e te ngalo se mea pe whapeo I e se pisi. But
This is the most priority. Yes, yes. Don't wale matanga winga. So se whainga maro. You can't tell me whapea mai wa feo wa ngalo. No. This is your priority. It's the Prime Minister. O lau pule, o le whaululunga o le matanga luenga, o le whaululunga o Samoa, whaafewhea na ngalo. Ai o tau matafa yoi whai pea. E leo pine, na tau whaia i le taimio o tuila epa, le taimio o fia mei. So why all of a sudden ngalo? Why you failed this time? Ana le langa nei, le vevesi ai, i le whaapea mai o tuila epa. Ua umana ave le whautuanga a expert ina ia awane to e whaia le fionga le li pāle mia ni fontanga. O le tāpoka lame le vai aso lena te anei tuila epa, lea sa tātou whaatasi ma le fionga le li pāle mia. Lena tu usaoa ia ile fesili. Ia le ale tali manino na au mai e lana fionga le li pale mia. A tusa pe sawe malanga sa ilinga se ngase tonga fitinga, pe sawe tafao pe sawe ngā luenga wha le malo. E le wha pe e lele, sawe le wha lele e tu i sa moalona tofi wha pale mia. He is the chosen one. Wa uma ona whaatautoina lona tofinga whaale pale mia. So po o fea fioa i ailana fionga, e alu lava ma ave lona pulou se tulou o le tofi wha pale mia. So pe saula e tawhao i visa tawhao, pe sau e asiasi ainga, sau ngā singas o ia lava o le pale mia. Whawhewhela na tau ngalo. Le o le tau matawha ioi lea, le CEO a le mtanga le official pale mia. O ia le sa iai le a vengo le fionga le li pale mia le na fai e mai le saa. Surely Monday, that's the most important matter. I le tutono matanga luenga le Foreign Affairs le MFAT, fa pia le official pale mia. That's your most important matter. Nana e uso tua i ngā luenga, tu o mani si mea, te sa whai lau kesi, tā le e-maili, te so ta i mai malo i whafo, mai se le malo ni sila, o leo to ai tau nuu le si ngase le fionga le li pania. Nothing. Ana le la langa atu nei mata upu nei, e le a matana tu e langa mai. Le lawa mautino ai foi. They fail terribly e lato tute whai. Io e peo le tāua, peo le upu le nā. That's the word failure. Peo le upu nā a whapela o le, it seems like they failed in everything. O le fesiri o te fesiri ngetu la epa. Did you deliberately do it? Yeah. I'm pretty sure. I'm leto te sila fia o le fafo le si ngase a le fionga le li pale mia. La le me o le fai e tau tiute. Na sau no manino le fionga le li pale mia ina wa umal fatautonga. Pe o le tu langa le natu le epa se tati tilo iai. Ina ua umal ai le fai e fatautonga. Sa talo le fontanga le na fai yuta le maota Samoa. Ina ia whaafei loa ima. Uma le nā, whai le whaatautonga, whai aloa ia le fontanga, ina wa uma na whaatautoa fionga Minster, whaapea whaurulunga o mamtanga luenga, sa whai ai la le fontanga le nei, whaai loa mi te Minster i le au whainga luenga, ma a mai ele tu ua lalo. Lena sau noa fo ila fionga le li pale mia, tātou ngā lue whaatasi, ina ia whau Samoa ma. Ia foi sa sau noa le fionga le li pale mia. E le one tangata le atunu. Tō tele alom whanau, ua whamanuia ina, ua toi taliu atu I whanua mai a o onga whaskol sipi mai nei. O lo fia maua nei ngā luenga, a o la tau nei lewa lebana no nofo ai. Tanga e lei ai, ia lewa tau tino mai ai I. E leo ni tangata e wha moe ina. Ia e whawhetai foi.
peno fai atu tula e pa o au. Tai I wholeheartedly lango le whaato whala inga le fionga le li palimia. I'm pretty sure taimi le nei la na fionga, everything is all down, all in paper. Se toi ta liu i Samoa, ia na tātou toi whaarongolonga tule ini suinga mai Samoa. O te whai atu, o le mata upu pito sili le na tā ua. It's the most precious, important issue. Taimi ai usu mai le ngā ruenga, o le mea mua whailo lato tiute. Whai le mea masani whai. Se mai la so fina ngalo. Pe tu sa lo fina ngalo ia male manatu tatu por kalamele o iai. Yeah. E tu atu au ta fore li parmia. Ile fa pe fuaina fina ngalo li parmia ia tatu mo tatu manatu. Ana ona tu atu ai ona utafa. Ua leva ona yeli tatununga o tauna sui. Ai te li lope laina lo fina ngalo maso manatu. O ta tauna sui tangata ia. Ua ta tau ona sui pe a fai eise whainga ma whaina sui. Na su fina ngalo. Tula epa o au o te le tali tonu tu ai ngā mea vare whapea ia ona ua lewa na ngā lulua I lalo o le sea administration o atu lotu tuli a. Which is you give them the benefit of the doubt. A titilo fola I ai, tātou mata uma ma mai mo sa moa. Sa whaiere ngai o inga le fionga le li pale mia, ina ia whaile whetala inga, ina mawhai ena ieni swinga. A whaila o la tau ni wa levana iai ai le whamaoni. Wouldn't you think le tua lalo le sa mai le fionga le li pale mia? O okay, I need to switch and change. Because at the end of the day, e leo mai le previous administration e wo ese, e a mai le tupi e whai ai lo ainga. So, o taula ia lato, na lato ngā lulua ma wha maoni. Lela te tatu pelana e sau noa. E o te le pe no whai ato te le tatonu to inga le tuli. A ua o tali tonu, wa ala ngā tatau o na whaini swinga, reshuffling. Onga e le I whapena ngu tu lau le fionga le li palimia na fofola manino uma ia lato tu langa e o mai whatasi ai, ngā lulu e whatasi, whaile a mio tonu a wase lei mo Samoa. Ia leo tu langa la leo tu lai mai. Ia wato e o mai lava lato. Wo mai lava lato to e tau mai le fionga le li palimia. You know, we are only there for the money, but hey, we are behind, we got guns behind ia uto. E moni le ia. Io e matauri fo I e leo iei. Le anga nganai le parmia ma le leo iei se mafo mo te me turi nisi. Iei se matua I le iei se mafo o I whapena. E taru wai ona leo ua whao ngā leo ua muri ta ia le malo fau le system le Amerika o le lua terms at tata masui. Au even le system le Amerika le mele o le tula I Spurs tenefo. Sawa ma mailanga new administration. O to inga awala la ia. O to inga mea ia. Ina ia whawhaingo fie o na run le mano. Ia awana I whaatau ma whaatau pe ni tangata. Ia I miss a situation e tatu atunu. 20, 30 years. I lalo o se tangata to tasi ua I loa ua masani ai ua pele ia la tore system ua la tu whapea o Samoa lea. Ai ana whapea lai mawhai una talia e mo I e whawhinga taile amatanga. Ai a masani e whaita tore meo le watu o le sui fau ma watu lana administration. O ina tu peo le mena e watu ai langa la warana uwhai atu mawhanua. O le mele ua maini fail ngā kuenga te tau on whai. Pape whenga tupu, peo le facilitele ale nā. Tula e pau te tonu, e le tutupu fua mea, things happens for a reason, E le tutupu fua mea. Ta tonu le tulanga le iai. Ia, wa avea le si ngase, this is a testing. Wa avea le si ngase le fionga le li palimia. Wa umini whata o tolia I New Zealand. Lea wa sa whai atu le no fua le atatou, ma mai mo atu ia I Samoa. Ua whai na kilia, ma fofola ma male telo me ia tutupu. Ia tanga iai.
No doubt. No doubt la tala le tula epa. Yeah. Everything is noted e la nafionga le li parmia. Yeah. Yoi, apu ipi mana ia sian na tala len fai me tatu filoinga. O le tu ulo na fo ia tu Samoa. I mei o miri ia. Le au tau whaeanga ia ma le ale toe tu whawina toe ngā turanga ia. Mai so le lava la e moni tala. Iro lava la ua tusia uma tele mea. Ina ia ele mwhai fo i ono tatu whapea tatu te tau whaoso tau le ai. Lo o iai lava i le whionga i li pāle mia i le tō whā ma fau le lei. Ia ranai ia le tatu malo. Ia pe o tulanga na ia uia tula epa. Wa leva na tu wa lalo le fionga le li pale mia i le whainga malo a mai se matanga duenga o mal malo. O mai tatu ngā lulu e whatas. This is the, like I've said, this is the testing. Le wa mai moa lava fofonga le li pale mia i le lek le whaali mai le au whainga duenga ai mai se to tonu o lana portfolio. The MFAT, whapea foi le official palemia lang CEO. Ta tonu. O le whātou whala inga la fionga ale palemia. Tātou te whaalongolongo iei, ai leo le vai aso atu i tua. Ia, o tātou whaalongolongo ini suinga e mai Samoa. Mana ia le tulanga le wa mai e le li konsina. O le whaintua isiwina se mita o mome o awengo me o parade ia na whai. A le fua tele ia manatua langa ai, ma piu fōni na mai la leanga ai le lango le atunu. So whina ngā vanga. O tala whea ngai le tu o le mea. Tula epa o lo o manino o auia o te whawhetai e le whapea foi o le whai atu e avane ai le ai. This is only a short time ua iei te tonu le sui komsino le fionga ia afmasanga Samuelu. Ma le taimi te lesa iaia le komsina ia longo i tino. O lona e se senga le the scale. O le fionga ia afmasanga i le taimi pupu le wo whaalonga ilanga press conference. He refers everything i yala tu la fono. Refer i yala tu la fono. Ia le foi la pe ola na saunoanga manino lava le fionga le sui komsina na nga I mai ia pia le asosa ma va ai la le te leo le fa le tonu le na tula I mai le la sa to ilo ai ma manino ai ele ai se pe mita na talo sanga ina mo le asosa ele ai se pe mita na talo sanga ina le la sa to titilo umai ai ingo tula fono le nei o lo manino o le pe mita whaanga mo parades o parade la leo Savali. Ia wo Savali e fo ia utelo parade i whai Samoa. Banga ngā lawaangi floats. Mai se la le taimi o sisi ngā fua, ma le taimi pe a whai le tato Miss Samoa. E whai ei floats ta wale teu. Ai sa mamani lava to tele le mamalo le atanu la to te lango ina. Ai pe e fou le nei mea, e tau o le pe mita o le parade, e fou le nei mea, e leo se parade sa vavali, a ua whai e teu ngā ta vale ma whai e la le ami o valea lea, o le whaasawa, ia tutu tangata I tua, ia pentato mai mo uma, nisi fo I le na pa mai le ta vale vai singano, ia ma mea le nei, wa whai, e moni ele saunanga le fionga le sui komsina, o le lato priority o le safety o tangata o le atunu. Ia, e titira iai. Sawa le o Taamali, sawa le o Wila Vili Mai, sawa le o Pasika. Ia o awhai. Ia, wa moni ai la le saunoanga le fionga le sui komsina. Ua taofi e loi I langa o lo manino tu la fongo o lo fofola mai le parade o le Savali. Ia, o pei o le telefone, safety first. Yes. Mo lava saunga le mu.
ai tasi nei me fai ma awala mai any complaints I tutonu ma mai li ese senga wa piolena mai to inos o papastui ina ua fa'aleo lagona o mulipola I se mea la'atu waifua ia me o mea support ai ia aua le atunuu ia a o le mea manino a ana tula'i mai fo'i latou le mele same thing they won't do the same thing ia Moni tula e pa mana tua o te watua le whataitainga a. Le lua fesfuru walu. Lena malanga I Samoa le tato SSIG. Lena mato malanga I Samoa. Ina uftoa umana le stala fa le malo tato. Tato te o e fa ai loa le tato SSIG. Lelan mato atu I Samoa. Mato te fia sava vali I le parade la le tae au o le sisiina o tanga vai o Samoa. Ana tau fia mai la mātou. Tau fia mai mātou. Na mātou fisingi na mātou o lava I lunga o le official komisina o leo leo. Le fionga ia Iken Kyle. Ma mātou fisilingi ai. Pe ai se a le mea walaina a mai le. Wafa pena watu le fai unga tula e pai sa mātou na mātou sa vavali. O a ula lena o fisilingi le fionga ia I le komisina. Ai se a le me wa whaasai. In fact, o te le loa pe eni sa vali na e sa vali mo muai, a o au, o le whaalima o noi lena o sa vali. Le taimi o wa onga, o le taimi fo i o whainga luenga I company tuma oti. I taimi la I o le taimi o sisi ngā fuama, le whainga o le pageant le sa mātou sponsor inga. E mātou te le, I le taimi o sisi ngā fua Samoa, ele ai se Samoa ele fia savali faali lona fia el tuto tasi o tatou malo ai ele o se mea o te sau o te tau whaanoi o te le tau whaanoi ia pai malawhai pe a whai o te fia alue ave lau lango whaai loa lo fia le tuto tasi o lo malo so why do we lan me wa penai le ale me wa mai e tula e pale whatanunga whaasa mato o tangata anu Samoa Lela sa avatu fo ye manatu o isi vaenga mai Australia fa pe fo Samoa ma Amerika. Fa pe mai la na fionga o ia langa o taimi la le na leve se su e o la pi ma fa pe mai langa o toto te lango ya o la pi fa no. O mato e tuto tasi mato just as well being o ole fai lau tusi ni New Zealand. Ia e te manto fo o fai lau tusi o tato global No walu ta pena la I Samoa ma le stala ma mea uma ai whapea mai. O whakta o mātou e le stala wha le malo I New Zealand. We are independent. E le eise mātou affiliation ma le OLAP. Ia avatu I ele mātou registration wha solo au iai mā latou lo ia. Toi whapea mai leo le tala. O le alawa a mai excuses e afo e whaasai. Mātou whapea mai. Ona o mātou banners, o le mātou te whaailoa ai le o la pi. So I swipe my phone, tu atu iai, mātou banners nei, in fact o le ia le banner le hotel, e le ai ma se me o iai se ata o le o la pi. So this is something, ese le mau le tau au mai, e bei o la ua ai iai, ua very prejudiced whailonga tangata. Ia, mātou foi manatu o nisi vaenga, ai le lana to watu le tusi a mātou e mwhaina mātou sawa vali. O le winga e whaumi o mies whamtalanga tu le epa. Ona o le parade. That is the parade. It's a march na mātou sawa vali. Sa mātou sawa vali a mata atu luma lo fisor fui mu. Se tau I taile I matangi le ele fōlo I ai le ofisa o le malo. Uinana mato savale, that was the parade. Ele I whapeala a mea na oni ta vale teu. So that's what it means o le parade. O le foi la wo also whaalava le toe ino o tuila epa. Ma a mai mea e wha o loa ta wai manatu o le atunuu. E whapea ai o I lame le ai. Aua le whaia le mea e le mauai se saunga le mu o le mamalu o lau tele le atunuu. O le tu te whai lea le ofisa mtanga luenga a leo. O le
o ina o le safety o tangata anu o Samoa. Ana whai nei la e la vevea mani tangata. O lea, o whea whai la tusi ele limo tula epa. O whea na iei leo a leo e whai la tu tuti. Wa tu ai ngā tangata ngā le watula i mai. Mon, te whai tau atu ale mele i lunga, nau atu lunga, tu aiva leo ua wha maa vai au whai ta ai uma. E au fiai Mona Lisa Efo, Norman Herbert, tuala le loia, a leo, ma le au sue. Lau fionga le li pa le mia po lau fionga le minsta leo, ma le whainga malo, ta ofi passport o lato umana si mai a the Commission of Inquiry i le mtanga luenga o leo. Ia, o e whaitau ai nau tu e lunga. Moa ni tui la epa. Na maua mai se so sana ana tae au a whapea mai e te atupai. Wa e whaalongo o ai ia le matanga ruenga le whapea wa ia lato CEO ia po ni maselo ia alela wa maua atu nei i. O tuala le loia leo. Norman Herbert tuala. Ia wana whaatutu la epa. E le tau ngā lewa umana awele tu wa lalo le fionga le li palimia. Ia. Umana awele tu wa lalo. Ia almela le la mau, la atu tuli lava e la tau. Ai sea, o ie whailo mai ai. Le e esele motive le la tau te whaia. O se moa ua ia mawhanua, o ta fia i lea. O se me maneia mele ua o iai. Io, e peo ne, o ieiria nisi o manatu whapea. O le hale me whanongolongo ai asa i lele. Le hale me linga so onga whai pele me mna, e le pule tu lepa. A ona tutupu ni pe whea mam, iei ni whaamani ango nei tua inga ma nei mau mea lato te whaia. E le sautu la epa tu mo lato. E alu lava tu la epa ia lafi lona lafi tanga. And throw you all under the bus. Ia le whataita inga leo te watua. Leo ngali i lele. Leo ngali i leo wa whaaso e sa mai nei sa moa. Mana tua. Lea wa whai le nei ma le nā. Wa pe o la uana iai i taimina tutupu wai mea. O le alava le fofolanga e wate tula epa. Pe sa o pe se o tula epa o me se a vea ma mea moi. Ona whio soi mai leo lo la ua wha leo. Le ngata fo la ua wha leo. Awa iei ma le la ua wha au poponga. Ua wha leanga ina il tamari yanga to telo le malo le tunu. Ai mai se lava le whio ngā le li pale mia. Ia la neila le mela wa iei. Wa tātou wa aila iai. Le tangi mai leo ngā li i lea. Tangi mai le mamalo le tunu ma le account. E la fo 22 petato nge la lo ia. O whea la o iei lau papa stui. O whea o iei le tau vaiang whai le HRPP. A mi folala tau tupe te tongi ei au rua lo ia. E le se me la tau tangi mai e le atunu. E le whai atu le atunu te lua o e whai le ngutu pua. Ia le la watu la i mai la i le awari ia wo ese. Ia moni whautuanga le amai e tangata lea. Moni whautuanga. Wai iei ni so i lato e dual citizen i lato tus folau. Ta ofi tus folau. O lau tamo pai upo. Io, leana ia au mai ma tie. Te tato e pai mai i ni mta upulia. I le au wha mawai, le au wha mawai. To iwa. Io mai to rua le au papali i le papali i efo. Pali i efo le stama i ta ina sau. Mona Lisa. Io, leo umai i yalu ai ma le i o Norman Herbert. Tuala. Le fai malo ia leo. Ia mana au sue. E fai ta ai uma. To le talo sia. Wa to rua na i tawhine fo ia na o momua. O ai fo link. Mo le o le chairman le board ale STA le Samoa Tourism. Ma le sila le CEO i le o lo
mafanua. Tarusia ia whapea uma tangata. Tarusia ia whapea uma tangata fui ua le whaau peo pea I te tonu I. Ma atili aina leanga ngā ruenga a ua whaalongo tu rora tangata I eio na guilty conscious. Move. Make a move at the Le lau te fia I toa iwa lea. Ai a ua tau I loa I toa iwa lea. Ua latu rangona I me e o ia latu. A leo le nafu. E sa o tala lea mai. O nono, wai matauria. Mo me blood test. Lo amata. Ne fai mai ia le komisina. Na halu lea fo. I le executive wa uma. A mantua le sau noanga le fionga le li sui komisina. Le whapea mai. 4 months ago. 4 months ago, le sa test ai le executive. A le fato tu la I le fionga le sui komisina. At least le lefta atoso na whawa yaso Ai pe le na wha manino mai le fionga le sui komisina. The only reason why we're on hold ai la le ia le whainga o le drug testing for the whole lot. Ona ai wato e tilo ia inga ma le police policy. E le o iai se malo si anga po se vaenga e wha manino mai ai. A mea o le ase punishment, o le ase whaasalanga pe a wha pe test positive se tangata. E le o iai nea inga, o le la wha pe le komisina le walu ese, sa lātou tau mawhai ai e whaini ai inga. Ele policy, ele umana whai, ele draftinga se policy. Yeah. Me ele se mea o iai. Pe o le nala lewa on hold ai ia male tulanga la lea. Whapea ona titiro le budget wai whapea tai 5 futa la I le tangata to tasi. Ea o te mantua le sau noanga le fionga le li pa le mia o lea whapea na whatonuina I le vaenga su ele a le Strauss. Lewa ave iai ina ia whaia le ami o tonu o drug testing nei. Pau tasia le tala le asia Di komisina o te whaale I teriaina. Le mei o results o testing le whape mailan tala o le result te tangata ia e rusa o le tangata. Pe whila o ia na la tusa o ia lana results. Wa ia o leu te tala no atu ia taita ia I nei me ele mwhaina tsau se me ia taita. E rusa o I le a fo I le company le te whainga lungai. A tonu foi wa e au ngale tapo kalame tula e pa au whaafonga mai le fionga le li pandemia. You know, a whai o se tūlanga le manino e moni ai oe. Na sau noa le fionga e le mawhaina na foi nei loa e lesi le testa lesi Because e pe whala mātou I nei atunu nei a whape iei se survey I lau performance e ni me whai mo oe. The result comes direct to you langa. There's a code if only you can access that code. Whaila ono tūlanga la lea o suenga whapene. Whafonga mai le fionga le li panemia. O le ase si tūlanga ina ia mawhai eina maua the test la vanga I lo lato whainga le test. Le result o tangata taitasi. Ina ia manino ai mai loa. Unless o iese policy whapea le lato le result o tangata ia te ia. Then there is a formality. No, there's a formality. Submit uma mai la your test result. Pe a whape o yese lato tutuunga whape na. They must have a policy or formality where each member needs to submit ia le code o le lana blood test. E boi tātou te le mai loa. Ai pe no whai atu. O le au ngāle o le tātou po kalami. E iai le taimi te ua pisi lana fionga le li pale mia, pe whaisa na malolonga. E le whetau ma le taimi o le sa wese lai ma tātou I loa ai. A o tātou po kalame la nei le la a tātou tu I whaita toa. Ina ia titilo po le asenga te awala e whaale leia ai. Because at the end of the day, those test results, ta tauna maua po where tūlanga I le tangata ma le tangata. Mantua foi tu la, pai le whapeta te beisia ta le ta whatata noanga ini rumors,
but o lea na sau manino ua sa sau faafi le au ai drugs mai te tono mtanga renga malo ia a tonu o se tūlanga le nā lewa no no foi la tau ia ula ia I feel good befa bea o le awala le lewa malo lo ai ona all drugs but I don't tolerate this kind of attitude befa bea o la tau ni le sa involve i le whaatama ia ina ma le whaasiseina embezzling o li poti mamoli mau i le maliwo tu au. Yeah, either way. Yes. Pai po ina tatu tilo leanga o le tala le komisina le na fai de i siedi o i afa masanga. Wa le na umana fai test o umana fai test ale 4 months ago. O le executive. O le to aiva la le le te vetu. O tangata o le executive. Le to aiva le te fai ti ai. Tu le epa. O fai na tilo iai le mena ale o le maliu tu au o i drug test. Yeah, si tatu wapai pe. O le winga lau tala le drug test, which is ai whape wa positive o drug test tuli o marangawenga. Ai a whape o iai sa lo lato a fianga i mea nei i le maliu o tu au, ai mai se fo i le maliu o le tustala. A whai o iai ni o lato a fianga e whaadilo lilo le mea moni o suenga nei. I ele whapela na whamawenga ngā taile i lea. They need to be brought to justice. Yeah, o le policy la ia i le mesa whainga no ngai matau lia len whai mai le leo ia le komisina. Before you enter, before you start working for the police department, it's quite a test. The policy ia la ia randomly. Whainga whai le lato test. But o le mea fole le ia i loa. E ono masina i le tausanga atoa o nofo le mail system. So tu sala pe te alu fa pe te off mo ni vai so what test to mo wa oi unless ele sao on the read results o me ia lo sa mo e mana ia le fasili ia tu fa foi na mai nei tu nga mi tu te tausanga atoa o nofo le mail system o sangata a o foi lá na policy nei me sa fa nga ngai e sala e 7 years se kile ko le ko kali o nga no tu inga policy malanga kong kilkilot ka ko O tūlanga nā tula epa, nā o le tātou tu o lalo lava e watu i le fionga le li pāle mia ma le kāpeneta a po aini matanga luenga o lo o iai le tūlanga lea o le au whainga luenga e whaanga ina whala au whasaina o le tūlanga le nā iai ia ai mai se nā lea leo a mata mea mai matanga luenga leo lea wa te ia wa no nofo lava latu. That is enough to tell me there's two ways. Guilty conscience because olo o iai ni mea wha lilo na lato whaia. Ai pa o le tūlanga leo drugs. Like I said, e tau, e le lifa tele sa upopo lenga e le tūlanga leo le drugs. Because em whaiana, no, you penalized o e tūli malanga luenga. Ai a whai o le tūlanga le walato langona ma I ite se mea. Ai lai o lato a fianga I cases here le o manino lele. Therefore, pe te whamawai, pe te sola ese ma Samoa, you will be extradited to Samoa answer for all these crimes. Pe a whai, o le whai atu pe a whai, le o whai atu nei wha pe ua point le lima mo, na ona I manatu o le wha atu pula I ai le tamata upu lea. Maneia, ma whanua se tato e pai a le mea lea langa lewa ua au mai e tula e pa I le tina profesa lena maliu. Taru si a whalongolongo mai lato o tau fiofia ia mea ia na au mai e le ofisa o tele uropo o le mantua po o fetonu o ofisa sa wen mea ia I le wha leanga ina o le tino o tamai tai profesa. O le mori mau mai ia to ina o tulepa.
Pe mai fo mai len fa ia le fo to tonga originale. Na la tala no. Na le au au to mai te fo mai na fia po se me ai fo se sa mala po se. Au se upu vaenga pi on ta o in mori potien na lungo le a. Pe mena to ina le se matala na le au le afo. O e tau tua i vanga. Tula epa, I will repeat this ilunga tapo kalami. O au, matua i o ule to e tali tonu wina lava se upu e sau mai le ngutu o tula epa sai lele. Na la watu manino lava la utala. Matua i o ule tali tonu wina o le tau wha oso, o le tau wha leanga, o le tau wha luma. I don't believe anything that he's saying. But Yeah. all I can say, I cannot reveal the rest of everything. Tatou talia le taimi o le case. Ona e ese lona manatu, ese nisi mea o lea i loa. Pa na tau na whapea na atu. Tatou talia le taimi o le case. O le ua sau e fola luma fale mai o na manatu e wha se i nai tangata. La le sau noanga le fionga le aki epiko po mo sese. A lope, rubbish. Yeah, manai. Pe o leo a tele na interest mai tangata i mirror drug test. Ona o to iwa len sa vali ese nei. Tele ropo an fea po ana nafi po ana nei na sa vali ese to iwa lea. E pe o leo a I got the message. I got the message mai lea songa fua, yeah. O whaila si It's either Monday or ananafi. Ai o la wa u tala le tu la epa. Pe wa avea le press conference. A fai o ananafi. Wa avea le press conference ale sui komesina. Ma mea it's an eye-opening ya ila tau nei. Wa le fa longo atu ila na fionga le sui komesina. You know, it's a person wa leva na yele vaenga sui. Olona ese senga pe lo vinga la talan fai atu. If you weigh the scale, ia o le sa komesina mua. Sa whenua i wa ato so mai le tātou nā whanua. A le mai ta watu le fionga ia afmasanga Samuelu. O se e anga waa saide vaenga sui. So that's the difference. Pei wa avele langa o manatu a le fionga le sui komesino. Sui komesina ma no fofola ina ni vaenga o ala tulafono. Is that an alarm bell? Ia i lātou i o whapewo ese. I o whai mai le upu. O le filia le tama o le maua. Lea la ua whai mai ia le li i o lea la li pule li moni. Le keisi le ungari le la whai le sutas. Next week. E tongi Next Monday. E tongi i whafo e whamsino. Siri le seri pe trafa me le mfaina whai e keisi le mfaina nofo mai whafo tangata e angartangi. Ke wanga na ua apia e Samoa. Tuila epa. Le tuenga na foile on sa se on tuenga na foile le a foi fa no ai le langona. Ona ese foi tam fai atu na la na ta fia leo le tang. Ona e moni me wa wat. Ale foi la o mai lunga de vanga ia. Ma mai lunga le tu langa ele la tu te le lango ina le tangi wa watu. Especially o tangi la tu fafo. Ia matam fai fa le anga foi ia le tangata na le tangi. Ia mafase nai la ngona ma mafofongo tangata ata tu te dia la songfua la sofinga O te fia fa popo tu langa lea lefta o manei ano fai atu o a o mutua i o leto e tali tonu wina lava se upu mai le fonga o tu la epa sai lele fa pena fo ila ia le ala le pule limoni le fo i wa mai e salu ma fale mai ma fa pe mai fa se ina fa aloa tau manatu o le atu no a fai o io se famasino o io se famasino e sau ai foi fai le tala tau fa fonga foi pe asa no le fionga le li pale mia tulo ele ma fai no natalia tu ile courtesy ale famasinonga fai le lato fai That's exactly what they should do. Alole mai e fafau pe pelo.
Ia o ile unga li o le afa pitoa ila ua nei faia. Afa pe foi e iloa le mamalo o malo, ma se le sui komisina. E tatau na foi, e le tatau na avele case, la mena le ngatalia le fai atu nei o le submission ale vai la ya asiata e fai langa case. Le ai loa e anoa it warrants e tatau na avele whamasinonga. Al tula fana le o le mai o la tau e fai la ko prediction ale fai ngor whamasinonga. Who is he? Does he think that he's the untouchable person in Malo Samoa? E sau e fai o la e a fifio whamasino o i la tau e fai ele case. Pa wala wau tau sanga. A o whaafafonga mai le a ingo whamasino. Whamasino si nia whapea fo i ele le whamasino sili. Regardless, cases nei fine. E le ta tau na toe tau limaina e le fionga ia kalasa atoa. Ni cases e avatu e yaise a fianga po se affiliation a tula epa fa pea fo i ale ale puli. Ona it's a conflict of interest o lo involve ai na. A le tūlanga le iai. No. O iai lalo tula fono. I think o le Crimes Act o le 219, yeah? Is it the Crimes Act or defamation? Because o le e a fo i no fo atu I fafo ia le ona le tangi. O lo o iai ia tūlanga tula fono e mawhain na Zoom director tu nei ia asiata I whamasinonga. Me lai ai, se so ia te tau whaavalea le puli. E mana e anga tele la le tātala nole. Wala fui la mwhai o na wharongo mai wa pei o le latu o le mena la tam whai e le whaongaina le keisi o na ele o iai ia le tangata tangi. But e whai au. La watuan whataita inga tu la epa. La watuan whataita inga. Le moli mau le na whai e le moli mau le na whai e leo, le taimi o longo. Le lato moli mau au tu le sa whai, ai zoom straight mai Australia le moli mau. Lala mena talia ai pe a whai o tangata o le moli mau. Le se senga ma le tangata o le tangi. Ai na talia le whamasinonga a mai o le zoom ale teine le mai Australia. So it's the same thing for ila le case le nei. O lo o iai lalo provisions o tu la fono. E ma whai na zoom atu ia asiata I nei New Zealand. Vanga na wa mai se polo a inga. Wa a mai se polo a inga al whamasinonga. Whapea e tatau na malanga atu ia asiata I Samoa. You know, so here tau whaafefe ma tau whaavalea. Yeah, malo, manea. Aua e tau sangaina kalasa tauna le tauna I whaia le. Le so manatu vai lea. Le winga, le mea le na whaila utala lea. Le sa tato wa ai e le case le nei o le atani fo ia Samuelu a. Le sa a mai I lunga ia le tūlanga le conflict of interest. Le foi na toi la langa I totono le palimene. Le winga le conflict of interest. O lea e au lotu whaatasi ia li mongi makalasa. E best of friends le to lua le fionga tamai tai whamasino ma li mongi lea le pule a. So to prevent any more criticism ni whai tionga ma le vevese yo le tunuu. E le tatau lana to e tau limaina e lana fionga ni cases la olo o iai la se affiliation. Le affiliation o lea le pule whapea ia tu la epa. O le e te lela fianga. Wai pewhera le keisi o la uli marto ono. Yo. E masu ne. Paisi umi tele tatu whaatari uma I mo meo submissions. Le o uma foi lana fai submissions. Are fu koe kolo ia le keisi le. E tatu tantaria. Le ua le justice delayed, just denied. Just denied. Yo e. Ringa mea ia. So tatu tarsi. Ia tate tia whaatasi le mena o tatau o na remove ia tamaitai e le whape o se meleanga o tawhetu whamasinonga. E ainga le mele o te le umalo oro whai le li o papari I tiano. Le mele na tupu ina ua alu ese ina ua alu ese le whamasinong sili ma musu e involve le melea.
tangina ia ai o te ele se no foi ele o asiata se mesmo não foi lá asiata tu pa mai tu ta fiel mele ai no ta fa no I le tulanga le anyways ia ta ti ai tau ese malimta upuna tula epa ona e na ole fionga al famsino sili e na te loa lana faiunga. There must be good reason which we don't know. And he's not obligated if I loa mai le tulanga lea. A o tai ai bela I le fo le tulanga lea I le press conference le sui komisina. Lea la o te fia whamawina tulanga lea mai ta wina le fesilingia pea e le sui to stala Samoa Observer. Na ona fesilingia pea ia le la fionga le sui komisina. I mata upu ua I lumo le whamasinonga o le fesili lana tula I mai e te au. How well is she equipped I lona tulanga whaatu stala? Given o mata upu ia loa I lumo le whamasinonga e le mawhainga discussinga le fionga le sui komisina. But she asked pop the questions. I winga cases nei. Lea la na tātou whanongolongo umatua wa ave ele fautuanga le watali mai ele fionga komisina ava tu fautuanga niso tu stala. The cases are now in front of the court. Le mfanto talangoina. Pero tulanga na wa no doubt o la fafonga mai niso sui ole newspaper wa tulanga na yai e te tau na malama le news reporter le ia ingo mata upu e ona o iai le malama o ana fesili ona mata upu ma ale nei watango fia le court e le mawhaina to e tau talangia I tua le a tau te whaafafonga pe a whatata no pali I John ia e le mawhaina mai se tala o ngal mata upu la wai tutau no whaamisinonga whapea fole sunga le fionga le palemia o le mata upu wai tu tonu o le whamsinonga o lo ta lia se lato whaiunga e le mwhaina o I ese tala. Pei whala o le tulanga le ia asiata le case le ma le ungani I lea. Le wai lima o le whamsinonga e le mwhaina o ese tala. Ale matu mta upu ma ale. Ale nei lava e tu I mai e le sui le o le newspaper. Ia, ma lea lana mai tawina tuai o le tele o ana fasili. O fesili o le tae mai I fitusia inga I lunga o social media. Le na whaita o atua I ele fionga le sui komisina. E le aini mātou cases whapea. Whe me te au mai ai. Ai whapea mai. Le case o le lana whaitusa o le komisina. Is it on the Facebook? Ne tauna manino ai. O le whai, me tonu ale tau o le whai tala. A mai o tala pepelo, a mai o tustusinga. There's no motives, elese whamanianga. So you can't base ni suenga. E me se leo tali manino le fionga le sui komisina. E le aini lato cases whapena o iai. Wa lena fesilingia. Lesia mea na o mai tawina tura epa. Ua ia fesilingia whapea. Ua whaise suenga o le alme wo I ele case o le limas futol wafe le whapea. Lima sutol wafi e pesa lau lima sutol wafi le tua I ai le fionga alamin stau whamasinonga le tofa ia solai a pulu a ia mana tua tula epa o le mta upule wa umana soa lau pule ina I wa umana fo I mai le mta upule I le nu umal whamasinonga o lo o manino mai e free le fionga alamin stau le ia ino nia fianga ale wala langa le sui le observer. Ia e te tauna o wa mata upu nei o tupe ale poloketi. Tu sa e direct la fesili nei wa langa le I o se suenga le ofisio leo. Sa ta taula na le fesili I le min star o tinam tama ta I maanga so tai. Ia I te taritonu tauna ngalue ai ia le tamaita I le presidente o le Charles ka ko kilo le koko ai mea ia. I le tasi le lua ni press release e makua out of control ia kile. Yeah. E makua esea o ana fesili ua ka ke ilo ka whaalonga.
o koe tau wad fasidi afsala. Yeah, she's very demanding here. Very demanding. Ile timani. Sometimes it's irrelevant tandam tau pue o mai male. Ia o te le loa. Pe te tau na fa isa ngā rua ngā ale afu. Ale tai ole chores. Ia le autustala. They have to be, everybody's supposed to be in the same page. Ia mata pula tu te tala noina. Ma ia nanu ia. Le loa pe le loa fa Samoa po le hale tu le ngan. Awana mata pue o mai. E mai matua I mamau. Ia le lanta to wa ia le tali. Mai e fasile fa abad valea. Tali fa abad valea fo ia. Ia o turanga na e tu le pa. Mele maua ia le o tai mai news I lunga social media. But let's be realistic here. O le tele news lai lunga social media. They are fake pages. So how stupid can you be? I le tau o tai mai news na tau mai le fsiringia le ofisa leo. A o le tali manino sui komsina. E le aini cases fa pena wala to tau limaina. Mana ia. Ia o manatu o matua o mata o le tulanga le ile iwa suman wantanga ta fau tourists na uri putia mai na fea ia le tatu watu nuuma o se li poti le vanga o le tourism ia ma le tupe maua Samoa I le vao uni mai ulai le tausanga le nei ia e tele au tourisi ia o mai au to New Zealand ma Australia ia le titi au tu nei America Britania mai siwang ai faitau esela ma le tourisi Samoa ia faitau oi pe malanga I Samoa wa no winga o tatu na ta o tourisi Samoa tele fo il so soni tatu le economia tatu no ia pe malanga Yes. O tatu nei lesa ta ua tula epa o tangata ta whawhau wale. Every time ta te o I Samoa, o mele ia manino whawhaanga Samoa. Yeah. O le tulanga le iai o tato remittance le ave. Le wawa ele te leo le sitianga. Iwa se lau miliona. O le tato sao le na. Fafe fena fa me o tato e ta whawhau wale. O le te leo le tato sao. Ia I tupe whamomoli. A le ngata le na. E le taimi la le tato I malanga I Samoa I whalave mea fofuanga ainga. O le taimi a te tau nu o malai wālele. O lea whailo whaatau malai wālele o lau sao le nā. So o se whale o loa e te whaatau wai le te tongi lau tax mawai le te maua. You know, there's a lot. E te alu I whale ainga e tau te tau mamawhai matou ainga le po o whea le me te anga I ai. O taxis o mea o lau sao le nā I te tono o Samoa. Wa whala le tūlanga le nei, a ola le taimi e te malanga I Same Samoa. A watu lola departure form le whatumu, lo sa waila le fesili. Pe fia ni aso na I Samoa. E fia se wha ingo se tupe wa e whaalu I le taimi le sa I Samoa. Mantua foila, o le rental car le te whaonga inga, o le wa I le tax le te tongia oi, le maua le tupe maua le malo Samoa. O le fale tali malo le te whamautu iai, o le nawa iai, o fale ainga ia te lele sawa tātou ne o atu I whafo. Mon. Ia, e lorua mai atua o mata upu ni, mo whanua. Ia se vanga ta upu na o na e tupena. O le ta upu ale no fia tuli loa ina tula epa. Ia a watu manino I lumo al whafonga anga Samoa. O le tūlanga lea o le lena e ta ua le ngole le tio le mai sini le sa whai e patata noanga ma vise kota ma utanga sami utanga tamai ta whai ngoa inga o le utanga le vale le elo se utanga tamai elo se tangata tamai ia le whai whasalalau lea ua ovalo le mawhauwhau mau la fonga na lafo I le fionga le li palemia.
Mani. Le leile fionga le li palimia. Wa ova le luas futau sanga o tau tua to tono al palmene Samoa. So therefore, he's got the wealth of knowledge I tūlanga. Mea fo le wala ino na ausia le tofi mawalunga o le palimia. A o ngai o e te whapea mai ai, he is only a learner. Whatusa le learner le avita vale. Ala le wailo atua. Pea no whai atu o le atasu yele ngoa o le utanga le vale. Le wailo atu, whato a whai sau le tio, ai te sau e te le mawhauwhau e te le loa guidelines and code of ethics I me tau whasalalau. Lalo le mawhauwhau le wa whai le fionga le li palimia. Le ale mea se ale li palimia wa whai I ate oe. Aua e te alu tau muli as followers ina o mea. Lela liliu mai la alpokalame I a whanotoi. O oe o le lo I a whanotoi. O oe o le whaipule. E te whe alo whai au tali I fesili matau whaleanga o le a mai e le mawhine leo vise kota. Me whanau whai ati te oe tula e pata whatata noa. Aua e te toe whalamia le fionga le te mai tailoia. E le o to iai sena capacity e ma whai ei o na whaila na whaaloia I Samoa. O le tūlanga ne wa a mai le tau whaaleanga. O le me titilo iai. O le tūlanga wa tau sai I le no foa le fionga le li palemia, wa tau sai I ata I to tono fontanga. Peo na sau no le fionga lau le mali toa le tawhatata noanga. Pe nofo le no foa, whaata vale, wheelchair, po le no foa sao. The fact of the matter is, he is the Prime Minister of Samoa. E le sui ai. Ale tūlanga whala le watau sai iata ia na au mai. Le la watu lau whatata inga le watau sai lote ia le alo le fionga le li palemia. E le lua o lua sfulu. Lua tasi loa tūr whainga malo, le vesi loa le maliwa le atali ile iatu au. O le sa iele whamata utangata waleina le fionga le li palemia. O lal mena iei, sa tutu mai yalo le fionga a o whaipule le fionga le na minstai. Sa tutu o na alo as their protection and guard o le lato tama. Ona o lea, o le lamatianga leo lona soifua I tau whamata unei. Sa wai lava mai le lua tasi, lua tolu, lua wha, toi whaile whainga palo te tau sangal nei. Wha manui ai nai le fionga a le li palemia, le tofi o le tatou atunu. O na alo nei, they are guards malanga so se mea malanga ai. A le mea wa ile matanga ma le mawalalo o le mea tau te sai ai. Na nofo le alo o le fionga le li palemia, I lunga o le lau ngā fono, le to te wa ai atu iai o loo sa whai mamai ele mamalu o le au malanga Winston Peterson. O le sa whai mai lesi tala o le whale, e pu e mai la nata, ona lesi la fia le alo, e mai se foi la fionga le li palemia, le tūlanga e nofo ai le alo le fionga le li palemia. Ma ai le maua lalo, very degrading o tau mata upu. Paulemia, the fact of the matter is, was there a meeting that held on the day? Yes. And was there a good benefit? Yes. Ale nei to te leo mai la to te whawhetai le fionga le li palemia. E tusai, e ui o lena whata o tolia I le tautongo o lona ao. Ale nei na tu la I savali ono lea, o le lasi la fia le fionga le li palemia. O le manuia leo Samoa. Na sau no manino la wala na fionga. A whai o se wala aulia e maua e se manuia o Samoa. Whai loa. A lela atu o mai to te vane vanei ni masei mania. Ia, lea. Lela o sa wai. Te alo whai o e whono to e sa te tauna e whape atu. Yes, it's the protocol e ma whai. You know very well. You're in parliament. Ai saule nei te mai tai wa leto iano na to finga whalo ia. Wha alo ana tanga ma whai ia tua inga. Hey, Samoa! That's not the way it is. O le whai wai ei nisi wa tusi mai ma whai lo mai. O le
tulaga lea sa latou lagolagoina le sitseni e le afioga ia anai ae na iloa lo'o i ai totonu le tamaita'i lenei o visekota fa'amamulu latou ona o lea iai nisi o latou aiga na iai ni a'afiaga e mea tautupe ia na a'afia lana ofisaloia i Samoa e lē fiafia ona o le puipui o latou le filemu ma le fa'alumaluma ai o latou pe aita sese le foi le utautupu nei le foi utautupu nei le mataupu lea o le injustice Pacific injustice mo le arrival visa ua vala'au mai nisi o latou e lē fiafia i leo atu o lo'o iai le tamaita'i lea na alu le iluga failaga lauga tangi mai le tulaga o lona tamā that's irrelevant e le o le mataupu na na tou atu aina na tou atu ona o tangata lautele Samoa auā le visa lenei. If I were you, don't go near the community. Ua ila fo'i le community iau oe mea valea mautala tau fa'aleanga, tau fa'asese faianga i le afioga le ali'i palemia. Mea le nana o fia abatua tu la epa. E nofo atu lava mata i langona le tingā o le loto. Ona o le nei e fai e le afioga le ali'i palemia mea e manuia ai le atunu. A leo mai latou e alala mena le alu i le asinga le afioga ia anae ma te tasi o tamaitaʻina o i le atoa sesinga le afioga le ali'i palemia. It's the guilty conscience o nga le te lafi ma e tuitui patua. Ia, malo. Io, e tau le toe tele isa utala i langa na tele la wangiangi no i pokalami rea. No utala no atoa ia i mai le amtanga latu pokalami ia. E anga i lava le va ai i le ni whape o tangata o oina tangata. Io e. Tangata o oina le whape ni tangata le taualoa, tangata taualoa. Ai le whape fwela ftoa whaia na nafi o latu whaivaia. Ua leva ona whai mai. Ua leva ona whai mai. Pa wala tala ame i tui ngā mi, tō anga pēna tu e whai. A waia, e whaavavau a mene la tu te le tu e ta ia se atunu. E ngata ta mai e le tu e pa i se me ta o se ta i o le atunu. E whaavavau o whono toi. Tau tala whono toi meo, a o ia le whono whaavai muli a le e o mai ei lape mai lape i le tasaini o siaki na saini foi mai siaki a le la tau tala i mea ia a tonu e o i se te mi se suenga a nora mana tu fo i o le tu malo a tasi le tangata e malu na tau faleanga le tangata le e sofia fontoi au tu sila foi la auto vai foi la ia e umai ila na career e la kipa ko kura e me se sime e na tele to e songi se meta o se minister o tuira e pai stulanga o se taita ia o le atunu pe to e manu malo mai te longa e uma tangata ia ma i fto atu e mo se ava no HPP e taita ia le malo a fai o to inga o wale o le latu mele o le latu mausa le to ia latu o le tau fa le ana un tangata e popoto mo fanua i le to e ali mai fo ringa rungo social media e o tala noa recruit le latu vaenga ma ta pena le palota tata waile umilima tau sang a ua faia ina fo i ua lo pasia tala tupe mali lie ta lia tala tupe an mele fai nei tinga lava na uman pasia tala tupe o le o fa solo ya de le fa me so tala i le vaenga le o le tala tupe na le valu masina le ya le at wale 1.24 billion tala masina le o umma si pa masina meaning o le porkala me whaauau. O le porkala me whaauau. E le tele rani tupe o le latu ana watau. E afu, e alu e tutonu o le porkala. A tele a me fto alu i a iuni. O i nare a iuni, le si iuni. A sila pia fo i mawhanua. Mana tua fo i le latu tala le nau mai fai mai a tutu mai. E se lau aso. E se lau aso fto a maua rola tu tupe ia na ufa le afu i isi o a ingo me ua ngalo i taita. Ai atango la feitau, fato atoa la tu se lau aso le tau san fau. A lea lau fai mai, ana tutu mai. Ua leva na msapi sa moa maua le la tu tai. A le taitai mo se lau ioe. Anyways, e mai maua le tatu taini.
Ia, pere tulanga na ufia whaailoa tulanga ua le manuia ia tua inga matau whaaleanga le sa whai. O iei foi nisi o le mamalu le atunuu, ua latou whaapea mai, sa le tatau ana whai nei fong le ai. Whafufonga o tau, ua tali manino le fionga le ali palemia. Peo na watu whata amatanga. E le whaapea e a fio mai le fionga le ali palemia le visa tawhao, po le visa vaaile fo mai, pe o le visa whanmalo. E le whapea fio mai e tu ulona tofi palemia i Samoa le ai, o le palemia Samoa. Sau no manino, e pule ia, o ia whai ele whatanunga o le vaenga lai Samoa. Ia e tangai fo iai. E le whatatanuanga i fongo ni sa iai. O lo iai le fionga le konsula, o lo iai le fionga le trade commissioner, o lo iai foi le sui le foreign affairs i le maota i le whale o Samoa i nei mangele, le ofisa konsula. Me leanga o tangata tau tatala le malamalama. Awa tu te o ta inga. Don't become a followers and become leaders that can stand up and, honor the truth for me. It's tau na whai. O lesi whanau noanga le maita ele o vise kota. Nei tau whaaleanga ma nei mea o whai. Lala o ia se whare tua, se tangate whau tua le lei i lona di. O le watu la i mai lona li o whai pulo sa whatalua. O whai la ia, ana tau whaaleanga ia. O whele pale mene le i lon to olua. E le whape ese se pale mene ale fast, ese se pale mene ale HRPP. No, they are all under one le wing whaululuai le fionga le li pale mia, which is le fionga le laudian malitoa. So how does she sees lona to olua le whaipule, ale sa wetu le la umal whaaleanga le whainga malo. Ale na tato whaalongo le lei ile sau noanga atu ia, mai a whaatasi tu langa le mai ngā lulu e whau le malo. And it's totally the opposite i ana tau whaleanga i e whai. Yeah. Alu ia, e lau whautuanga, alu tau silo ta malo tua a mai, ma lau tama mai. Aua e te sau e mai le tau whaleanga i luma, ua manino Samoa. Na o whalongolongo i le whaatata noanga a le taupa mai tutuila. Yeah. Le whapea mai le fionga le li pale mia. O tutuila lava ia, ua pae masaloi le lango wa mu le mea i le lango o tangata o le fast. Whapena fo nei New Zealand. Whapena Australia, whapena ia Amerika. Le langi atoa. Ono lea, ua manino tangata matitilo le monio le alofa le fionga le li pale mia. Malana whainga malo ale fast. Moni le alofa mo Samoa. Sa ili le manuia o Samoa. Ina ia maua Samoa le file mu. Ia ale la atua mai o tau wha olo ataua ma mai le tala se. Hey, wake up. Watu la i le whainga malo. Either you like it or not, then sip it. Watu te me e mai le tau whaaleanga. Ia, langa iyo tatu malamalama mo whanu. Langa leanga le mai. Le mai le loto leanga. Iyo, le se mai ele ai se treatment. Ele se kiwa. Yes. Me hula le na whapea tangata ni. Ua puai loa le vai au tangata at the same time tala i mai lato degrees. They are beholders. But if alia lato winga ma lato wanga o lo fai le vai tele. Anyway, yeah, toi sisi tau puna. Tau pu muli lava ua au mai nei ele malo New Zealand le Minister le Defense ya le fionga tamaita ia Judy Collins le li poti lea wa atore tausanga o le vessels lea manuao le manawanui le ngotu ngata i whale o Salwafata o Yosafata lea la wa amai ei la vaenga o le suenga tu so vaenga ia le wa wha manino mai o le tulanga o le autopilot wasn't engaged, was not engaged na tu le autopilot ai le i whaatino ina umatu te whai o le autopilot o le waa.
Lea la o tangata na whaia, wana ngā latu atu le autopilot, but didn't complete o mai whai tolo la tau mea, whato ai loa ina wa run ashore le waa, lea la na pauli ai lunga le. Ma wa whaatulanga foila o isi mea whaapopo le sao whalawlabi, le lava le a onga ma le ai se poto ma sani. E le o anga waa le vaenga o loo taita ia e avea ma fuafuanga o suenga mai tutonu o le anga waa le tūlanga o le fōlaunga. Le lava le pūlenga le lei, le sa o le whatanunga. Le na amai ai, ma lesi tūlanga sili na iai. It's all down to negligence i le whaatamala. Malosi le whatamana. Tusala, in other words, o le watua I own up lava le malo New Zealand, it's at fault le au waa na malanga atu e whaile suenga I o ngā Sami o Samoa. E lor me o te ofoi mea na ua maua mai. Langa e consider o le Coast Guard le waa nga, e consider o le waa le malo o le Navy. A palasi lola I mea ia kau milikeli o le waa o le aku. So le ka kaunga nga o whapenga so. E oi. O le maua mai e, the nisi o le au waa, they are not fully qualified and trained. Yes, o ala o fortala ngi sila ko lava I lana. Oh, so. Yeah, e mana ia leo, o mana ia le wa maua mai ona pe folana sa no le fionga le li palemia tulanga le ba. Te le ni suenga mani ai inga iai ona e tafele au le nei po fere tulangi ia o me sidi o le wa manino le lipoti ai o tulanga foi la na ele se me fa pe la fa po le ai foi le tu maloma ma sa I fa pe o ka le fele la o lo sa no manino le fionga le li palemia inisia io ia no tulanga na tulepa na le fia fa I lo atu le tulanga le vai langa o le no titi lo atu nei na po e mai se live ale fionga le fai pule o sa la fionga le fai pule fai langa telefoni ai mata ai la tautalanga Judy Collins fa pea fo ile tamaita ina na lawina mai le li potelwa le fia la na fionga ai pe no fai atu. That's how you react now, but ele onofo manofo le fionga le li palemia o lea te taiwa vave na maua ma le li poti le nei ai le fai le fonotanga le atai au kero mantua foi le series len sa TV yaso ia just live it up to people. Tia de maro leu fai mai la audia mani to fai mai la fionga le di palemia. That 10 million is only begin. Yeah. So le la umanino fa tai le mai no ta pule mo fanua. Ia mo faro no mo ferta tu no le o admit o own up la vala ni sila. Aper malo ni sila. Ia la wa uia fianga. Wa maua mai le li poti le nei. A lele I le fontanga le fionga le li palemia ma le palemia New Zealand ia Christopher Luxon. Taiao no fatu foi. Wa umatua yo tari tonu e ta pena mai ai ala fionga le li palemia. Maua lo sua vanu taiao. Ia aru asi palemia ia matoi mawese ta yo ta sabe tienen tata le to na yo to les familia matu. Sei whaia pēto e maua se tāwa noa ai le I malanga lana fionga I Samoa mai aso fau. Ai tia se I a foi. We are yet to confirm about te loinga whai lava si pisi o lana fionga tele o fontanga. Ia, le lei. Ia o manatu ua te tau I fui maritatai. Ioi. Tā muri. Ia, pi o tāta warungana, tāpu o kalame. Ia o sui fu mango ina lava. Ioi, ia o tūlanga le tato vai le asia. Nei fo I sa whai atuai ni
oka nisi o e wala au mai down the line le aluanga i la lo le lau mua o New Zealand. Le tatou vai lava le nei o le asia e whaafangu la popo e tutono le pusa tolu se lau tā la 5 i le pusa atoa. Ia ma le tatou Renew 20 mai le futa o manino nei tula epa. Ia na mana ia wa e a mere tā Redox Gold. O le nei futa o manino whapea. How come o le nei lava e oka ai sanga ngā lilo e tā fia le Renew 20. O le tūlanga na iai. Sile o ngā sile o ngā le whala wo o mai le taimi le wo o mai le taimi le nei o le tau vedela ia e ta manino tatu le epa wa o le wo ave o so off ona ia tulo wa maua pu e le pa u le mu le vai ai na o mapu ana po manei i le tatu Renew 28 ia e sele o ngā ia le whala o mai le taimi o tau vedela mato wa matana vedela mato ia po ani me maua ai e namu po ni insecti. This is very good le Renew 28. Ale nawa ia ole tato Redox Gold e se le ngā liena i le arthritis to ongo pona i. Really good. Redox Gold. Yeah. Ole na ai fia maua ia na wai lunga le telefoni wala au mai ia ma wai fo le sosoani ma fa ma la matili ia au le tu la epa ia le wa mai a mai bota o ma le si u yo le ta po kalami ia e momoli tu ile fa time fa ma lo ia tato pa anga masangi o la to mo mai le au nanga ale lupe fa lele ia fa tai fo ila sunga tu la epa ile au nanga fa fa pea ia tatonu o la fo ise aleu o la se ngana wasala ia o tātou te whale i le tua. Tātou te wheloa i le stona i o le neiva i aso pia. Maua le ola malmalosi. Ia soifua ia. Soifua. Au li whātou whā ia whamone mole. Au whawhawha mai ia le uso ia le sunga whawhenga ia kirisi masi salaa i le whioanga o abau o lau telefoni. Langa leu te whiu whawsota ia tu lau telefoni. O lau telefoni o le 5 tolu fitu tolu walu fitu iwa lima ono lua tolu walu fitu iwa lima kirisi masi salaa ia lau sunga whawhenga ia lau nasa esa ili mai ia lau telefoni na mwhai ona tā whiloa iai e whailoa tu foi ia o tu fine ia nai tamaita ia o nosi masa ili ia na o ane to tongi matu me ai le sa yo e tamaiti ia e mo mori te la tanga fatai nosi masa ili ele iso la pito por o nei tamaiti tu o nei te ni tu ila mau ni manua e fai mo la ua ia le tatu por kalame e fia lava ile por kalame ale si fonga o le tai po mo te la ia alo fatele atu ia fo ia tafia alo fo ia te oile tinato fine manuia le nei vai aso toi tala no per telefon ia manuia le ainga soifua ia manatu Samoa te le an information o le nei aso ia ua to lau fo ia langona ia mamanatu fo i o le paanga a le tatu por kalame le tofa ia mo fanua e le o se sai a o ma ua lava por kalame e tutu mali atu ma avatu ai io e fai mawhale a onga ia i lato o lo fai a pele ia mi o le mawhawhau i le whapela a fai mai le mawhawhau ia e sanga fai atu fo i whaaroaro le fo le teni e tali fo i se le mawhawhau i se siteni ia aiule na tu le aseu fatasi no mava ai fanua o le ua silia ma le toru la savali le fai tu rataru ona pa wau le nei tautua au mana tu lava le matoe o le nei aso tatu tu e filo i le aso atai au i le pule alo fa le tua e momor i elu so fu ma ola tatu tu e filo i tai au la fiona le li pare mia manuia la ulua
io e felo inga ia male ta io le malo New Zealand ia so ta au te le lopo le taimi ia ai ni ia tele ia se fatu fala inga io le fa fenga ia male ta io le malo New Zealand au e fa o pe ai io i le na malo ia ona sa ilinga manuia sa ilinga io malosi ia mai ngase o tino fa tai o le ua mai ba ia tu suro tino na o e manuia na ua mawhai ona e savali al whai te tenga lava ia awane i tele le mamawhai tū pe umina tū mō le silafia e le atunuu. Ia, manatu Samoa, tātou tue whiroa i le temi lava nei le aso atai au ia ai mō le temi nei lautou au na masani. Tui la epa whawhitai li o sua o te whātou whātu ia te oira